Malo le soifua whatal whatu se whapoponga foi, tala fōwole radio Samoa. O atunu o Cambodia ma Thailand wale a whaia sa lātou whonutanga i Malaysia, mō se whire mui le tūrangi le mai o vevesi na tupu i o lātou tua oi, na la ngā aire tō tele o tangata i le mai awa ai o le whaale tonu, o so o tanga i le wāo atunu e lua. O le ofisara o le pāremia i Kuala Lumpur, o le o whaanga sono i le whonutanga i pēna tā ua e se pepa o whaamtaranga mai le ofisa. O le whaai unga le vai aso na whaatitele nai whita winga, pei taina toi whaai noa mulimuriane le presidente o Donald Trump, o le ua mariria tunu e lua e tala noa mo se whire mū. Ai te timai pe tolu su lima tangata ua maririu, ma leo o le lua se lau ua marirua, ma nisi ua reilo noa ma leini whale na no whai. Tali nei la le whaino inga le Malaysia, ia po se a se tulanga o le aiai le vā o ia fo ia tunu. I Israelu, whaalaurua mai e lea tunu le whaatatia ese mole teminei, o nisi ngai o inga wha militeri te tonu a Gaza, ina ia mawhai e tangata na mawani whesoasoani, a o wha pea le leo tele mai, o le whinau a tangata mai isi a tunu, ia wha ailoalo lātou le fia i le pangatia o iei tangata i Gaza. O ripotia le CNN, ua wha tupula ia pea le wala au a tunu ia Israelu, ia tau fia a lātou o swainga ma fuafuanga wha militeri i te tonu Gaza. O le tau fia lau vevesi ma o swainga Israelu, o le amawai ma le awanoa le militeri e wha atino e nisi o ana fuafuanga mo le kiriba ino o tau mawha i tangata ua matua i fia ai lava. No o anga i fo i lunga le au wha i tangata ua maririu, o no le fia tau ma mawhalawa, ma o le fesidi o le fesidi eire to tere, pe o le a le polale umi o le ai le nofo whire mui le nei atunu. Lo fesidi fo i nisi pe wha mata e lava le tau fia o nei vevesi e toi wha fo i le tūranga na iai le atunu. O le tau lava ma le Hamas, lea na fuai ma ua lata le lua tau sanga o whaia pea lea taua o lo maumau i pea masoifua. O le kiliba ina uta masapalai o tau mawhawha pepe sosoani sa whaalawengia i whetawinga ma ua whainga taile tuwhaina o nei whailonga ma whesosoani mo nei tangata o lo pangatia. I Siamani o seno foafira o pasese po le train na la mea i leitu i saute o Siamani, maariri wai tangata pe to toru matinga ina i manuanga o nisi i le amatanga o le nei vai aso. O leo mai rea tunu no rato whaeroa, o le mafuanga le whalamulawe lata i Redlingen, i leitu i sifo Munich, e le i mautu mai ono o lo wha o pea i asu e suenga. E le i mai lope to o fia tonu na marunua e pe amare se lau sai te tonu le train. A wa whaelo fo i se whaamatalanga mai le National Railway Operator e wha o wha mai senga i a ingo e wa fia a o whaatadia i le i ungo le suenga i le mafuanga o le nei whaalawe lawe. Ma le tala muni ma le Pasifika o le sa avea ma pāremia o le atukuki ma o le whailau tusi awa foi o le Pacific Island Forum o Henry Puna o toe tofia nei foi avea ma presidente o le partia le Cook Islands Party le CIP. O le parti foi lea le pāremia o ienei o Mark Brown le olo avea foi ma taitai o le vanga whaupai. O le toe foi lao Puna i le executive o le asuitu rangai i a tiki matapo lea sa umia mai lea tofinga o le parti tausanga watea. O le suia lao le presidente ua whaatino ai whai pea popolenga i le mafutanga New Zealand ma le tukuki, le nei uina tau fia i le tu maule whesosoani e se vulu valu tesi ma le 2 miliona New Zealand i le atina ina o le tukuki. Whai mai na o le isi le ato finga autu o le presidente o le parti o le whaamautuina lea ngāre rue whaatasi ma le taitai o le parti whaapere paramia e ave ese mai le atunu mai tūlanga na matia a ia whaamautuina. Ia o tala ia re video sa momo le amatanga le nei vai aso, manuia tele whea umatiute o wheanga ia. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whavalu, o valu se lau, lua,
lima whaavale. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Usolela, susulu mai, mao manatuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, se momoi atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Ona paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Tangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Ea, talofa lava le pa ia mawaluga o le whaafonga tāpua i le atunu pele Samoa, ai mai se fo i o lausila mai moa e lunga o api o fōlinga ma upenga ta whailangi. Ma ue vai vanga fo i mau tifinga i le dei aso ngafua ua tātou au lia mai le aso lua se fulu ma le valu o le masina o Iulai lua afe lua se fulu ma le lima ia toi tolu aso ia tātou tu vai fo i lea i le masina o le whainga palota au kuso wa vave le taimi Patalofa ma fa malo le soifua mluia i le pa ia mawalunga o le tātou tunu
Iona tulanga whaalupe ta oto atu. Ia ai o te teletonu o tāwalunga atu ai fo I ele ngata I a tātou tala ele Pasifika ma isi atunu o le lalolangi o le au nanga ale tamaitai o le sui o le Radio Samoa mai le lau mua I Canberra I Australia Miriama alala toa po mare ia whapena fo se au nanga le ftelenga ia fonga mua ia po o le tō whafo ia se Manu Francis Ioane ia e pei o nau tau mafuta hai lei a tau sa vea leulua ia li ipesta ta malangi se yuli de dei Al Harrington tu manu vau la vea tātou mafuta mau tau I seisi whapoponga o le tātou po le kalame masani ma le asonga fua se a pa ia le asfareile o ngā Gagaifo o Faiva le atunu ia tolu a tau ta ia e fo I le atunu ma whaifo ngā ruenga sa outou na pati ai mai le tai au ina uanga nga e fo I le la ia malausu le atunu iona tiute ma tofi masani o le aso alo fo I le tapua inga mamalu tu asinsina ia mise fo I le au whainga luenga whatu lau ma whatalofa I le pa ia mawalunga o le wātapuia e mise fo I o le tawhatolu o le tātou vānu nofo Samoa wapa ia mababalu fa le malo pa ia fo I mababalu fa le atunu ia ia mawalunga se vi inga le atua e si e ana au na pa ia ana au na totofi ne ainga sa le vi I fata faita ranga e fia I totono Samoa o New Zealand e maso se tafo le langi ia alo o ta se ai ono o le ngaluenga le atua ma le tau asuasuina o le ipuvai o le ola aftai talo aftai whanono manu aftai lau tāpua inga manatu sa manuia le nawa yaso ua tuana iatu ia mai se po I le sapati le aso ana nafi na talaia ai ia pui o malu tāpua I fata whaitauranga e fia ia maulu fale fo I le au whainga ruenga pa ia le tua e fola le upu o le ola ia ma whapea nā fo I ona sa ili ai ia le tulanga o le soifua whaale nganga o le atunu e asu vai ia ia na tō ai le whale o tautai I le au I le pai sina o le ngā luenga le atua ai tufi tau whao Samoa I tau mawha whaale nganga I le asu ane nafi ia talitonu sa I sau mea o ngā Samoa awa o ta masani fo I le luatu I le falsa pe e whai le falsa ma le asu sa maso fo le talanoa ai I polokiki o whasala launga ia o tala mai ima o mea whaamatai o le tātou wanganu o le lotea ni mata upu fo le whaale anganga e whaosofia ai le ola whaale anganga ma le soifua whaale anganga au kalangoso le isi mea o le lalulangi ai whai tonu o le maota ma le malu tāpua I o le atua awai mari ave utalinga I le sifo I tu I le tu pa o te nam te mai ta e si ke puange le si kamai ka ile le e lo le ia tina o le aulotu o le mamau o le mea sau I Samoa e le never na sau va ai le umi o muli o le se vai o si king ia o le ala va le mea o le a whai e fuakala o si king mai ia pe langa masangi se vai muri umi fa pela na falo longo voila ia le fainga o le ngei male nga e le skinga o iskinga la ai o true story me na wala ngo te masani no falo longo mo atai ia fatalo fa pitoa ia tatou pa anga I lunga o le apio folinga the Facebook page uso motua fa fine ia fa pena fo I woma e masani pa anga totino ale ia tau sa vea ma le Radio Samoa I tawhai fio le lalolangi le whaualanga mo I lunga ia whatalo fa lunga le tātou YouTube channel ia masa isi lava fola o le upenga ta whailangi po le Twitter, po le TikTok, po le Instagram ia pa umba isi vaenga lo mwhai o na sota I mai ai ma maua ele sota inga ma le Radio Samoa whatalo whatu ia te utau ele mawhai fo ianga misi ia le au urukakangi fo lele
e whio soi mai I lunga, la fo mai lea mea, la o mai lea mea, o whata alofa I a te utou lau pala lau vale me lau whai upsa. A wawai, e rei kao fio koe ni a tau sa vea lunga I. O mai, si o mai na o mai, whaatele le tātou whainu mera. Ia ai, malo lava, a wafo I tāua tele. Tūwhale tātou polokalami, tele mea o ngā le a tātou wanga I ai. Malapata ia pēlo tātou o te no, a o tātou nunofo tūla lata matapena pena masauni atu le whainga whiriwhiringa le atu no, I le whainga pānota o le aso lua sifuru ma le fitu, ma le aso lua sifuru ma le iwa, o le pānota au tū le nā. Mana tua la, le aso lua sifuru ma le fitu, o le pre-polling le nā. Mō I la tau, o le ale iai tutonu o le atu nuu I le teime whaatino I le pānota au tū. Le awa noa le leile nā, wha ngā iai lau ai a ta tau malau mandarin. Ia, e whai iai lau pānota. Aua e te whewhe, aua e te pala ai, aua te mawhawhawhua I tala ie, whai mai pōle sa o le tau ainga, pōle pūle ngāri I ma whai pūle, whai le mea ua musui ai oe e le atua aisea, e le ai seisi o tangata na e tū I o tawhai tono le pusa pālota, ma uulou rima, ma whaatonu oe o le tangata ma le sui tau vale e te pālota I ai. E le ai, e sai le tulafono, ua soli le tulafono, ma ia mana tua le leila upu leo ua watu nei. Pālota ma le poto, pālota ma le alofa I a te oe, ma lau whanau, ma lau ainga. Pālota mo lea, pālota mo lea tina e mo le manuia lau tele o lea tunuu, e toe fua mai le nā atina e. Ma tua iai lea tunuu, e lau usi ma lau tua se lau. Ai a e pālota, mō sina taimi puu e whai ei tu whanga tupe ia e whaasala lau nei. Ona e lola ia lea. Nā ore se lau a aso mua, leu o fola e leisi au wari. Ia e te mau ai se whaamrianga. Ona e mola I banga o ngawa tua I lava, lau manawa, mō le isi tau sanga atoa. Spulu tasi masina. Whiriwhiri nā oi mena e lua. Io e nā ua umana whafola le whala. Ma ua whala sia fo I lu mā mea. Ia le tūlanga o le tamao a inga. O le atunu. Ia le na. Nā o na lapatai oe. Ia ma whaamalusi au I ate oe. O I tātou uma ia le rofa malala I atunu I whafo. Māli li. Asu watu vai mālu I puenga. Ua le maua ma whaatau nu uina le vāenga le tūla hawhalo le na whatau o le whaatuatua o le atua Samoa ua tas. Ina ia ma whai o na whaatino tu ai. Lau pālota I whafo. O le taui le nā. O le anga le mai o le mālo pe ana whaapea o le hae o mai le teimile nei o lo mau popo pea. E taui ai Samoa lo a lala ma papa au ia tunu ui whafo. Ona o le a. O le te leo lo sao I matau e tau ala atu. International Remittances e lafo I Samoa. O tupe, mo whalawe lawe o tātou ainga o me whai, o le monotanga, e kalesia, o le usui o le whono, o le tuua o le malo, o le whaalu whalenga. Wā, mea e whai Samoa. Le sao I matau le nao Samoa lo alala ma papa au I whafo. Le ana tau wia ai I tātou. Ai whaalawe lawe ia lesi vaenga lea. Whaasfu tau sanga mumusu e whaise me whapena. Whai mai, walawa I la tau alo na nofo I tono lea tunu. E whaia tonu, ma whaia upu lea tunu. Ia, ma whaaso solo na tamau hainga. Whawawa I le vai tele o mawhauwhaunga o ia te ita I whapea. Mea na e ta o le mana tele. Selfish and greedy. Arrogant. Le wingo le talana na. Manatu whapito. Whaina o le lātou, aia, o le malo people. Le malo people le ta ape I atu nui whafo. Siri atu le tolu se lau afe. Samoa lo o tata, le whaimi o lo tata I whafo. O puna al ta malo, mala tau ina e maasan na whai. Ia, ale u te whai atu. Te le sao Samoa. O tau se sila leila I ai.
e le whaasosoina mo le posiposina o le tamau ainga o Samoa, ta wala atu lana Foreign Reserve Account. Leo lo whaatau atu ai o loa. E tusa, a whapea, e fuafua po le hale umi e mawhai ai, ai te ua a whaatia Samoa se whaalewelave, whaale natura. E se fulu limba masina, le lei, tausanga ma le tolu masina. E mawhai ai, e Samoa na tau avelo na tamau ainga. Ma mawhai ai o na whaaso soa, ma lavatia, e tangata uma, ia le tā ua o le whaasoa, ma le posi ina o le tamau ainga, e tau wala mai, i le tātou Foreign Reserve le nā. Ia, patalofa ia te oepe a whai ua whaato ato ai tau nuu lo sa. Ia, po o lai whainga malanga fo i mai, Samoa maisi atu nuu o lalangi. Le watu au mlei ana whaile mātala māsiata. Asiata pio wāriko. O le watau nuu mai, le whainga malanga ma le sunga le li lo ia whapena fwoi le sunga le a tau am le fui. Ma lolo malanga benuia. Aftai le tua o toi te liu mai le uto. Ia, o lo tu mau le lofa ma le anga leimo le pui nga fwoi. La uto ta whaonga ma le asiatu fwoi. Ina i o tātou ainga, o uso, matua whawhine, wō mai masani, au mea mamai, ia mapaanga tō tino, o lo o lala mapapa au, ile malo tele o Amerika. Watalofa ilunga le tātou Facebook page, leo te wawai atu o mafuta bai le talenga na mula ulu, whaso tau loa cap, malolo sa i fumanuia, ia, o le, beia o le taisiri le na o le nuu o Samoa. Ia, i la i Hawaii. Whatalo whātu malo le soifumanuia. E sau J. Morris, malo le soifumanuia from Sydney, Australia. Simona Tavita tu ti talo whauso, malo le soifumanuia. Ia, whapena fo i o tātou a inga a toa. Mai le tātou nuu mo taa ma le tātou warota i Navu. Simona talo falava o tuala sea Alexander. Ia, whapea fo il tamai tai o Teresa ene. Ma lo le soifu mnuia whaftaile ma futa mai. I le amatalia fo o le tātou Polokalame. Peter Eneliko whafawina tan yelu. Ia, whapea fo i te pola. Ma lo soifu mnuia to fine te pola nuu. Sia Pita. Ia, whapea fo i a Walesi Chain. Whatalo whatu i le tamaitai. Ino sia whatumiti tipi soli. Malo le soifu manuia. Lona lote, talo falava. Ia whapea fo isi o tō fine. Ia fuatino Iosefa. O Siliana. O whangu Samoa. Malo whangu Samoa. Ia le lei. Ia le nā. Ia whatalo whatu fo ia i la tau o lo fau malanga. Mo Samoa e meise leo e tāpena i le whainga pālota. Ia hoi pālota ma le poto, pālota ma le lofa, ma lou mauti noa le lei. E le tu la fua ia oe i ati na e le lei o lo ua fuafua. E le anavatau. A le i tu ma le pati ia pēr nā e tilo a iei le tō tele. O le anavatau o le tasi le miliona tā la. Ia, e le tu e tau whai atu. Le ati na e matau tia le nā, nā ua tuui nātu, ua fua mai. O le atoi manuia e fwoi mo le anga i lumanai. Pēta ngā i masilsila le lei. I le whautautanga le nā, a le whatutua le atua Samoa. Tasi, ai pule a oi lau pālota ma le bera e te mavu fau iai. Ina ia e manino le iai. E iai ia le me tua iai le atunu i le lumanai. O lea. O le atina ai le o se tufa ngā tupe. I masi whai ngā pepe. E masi whai ngā pepe. Ua peongi bea urangi bea i le vai teimi le nei. Wawai atu le la vai aso. Ia, ma whai ngā malanga fōi. O lo tau muli muli atu bai. Ia, lea vaianga whai. I le si vaianga whai la o mu atu. Lea la umamai a umamai ia. Ia le motu tele, le pule ono i salafai. Ia le whala wanga i ane i atu mua. Ia se i tātou ai fo i masila i ai ma whaalongo longo. Ia, o le ale. O le mea maali e leo o tūla i mai.
I le taulangi e isi tangata whamai o le a manu malo ma toi tūlai mai le HRPP ma mai pea ua tū shua tele. Ai ua wha te ia te lalo langi ma Samoa ina ua wa ai atu I malanga ia ta amilo o lo o whai ele mo tele sa la whai. Se mai le au soe. Ua matua I mata utia le fulisia ma le lango lango o le toa tele. Ua mumu atoa ai ia le motu I sa la whai. O mea ia o te maitau ina. Ia ma whai fo ma wha ilo ai fo I le whangatia. I mea uma o lo whatino. Sa o maitau ina lava yasu e pe o le mātala no ai fo I ma le fionga a tole a foa voi masina mua a seina fo lava. I le tō wha momori. Lea na malanga atu nei. Ma le whatutua I le atua Samoa o tasi. A wau te tango whatustusa. Ma wawa ai I ai I le whatautainga o a lātou whatala noanga e mai se fo I o le tūlanga o lo momori e le savali. O le mea moni. Ma tautia I ale anga I atu fo I la uriri I ale mali atoa lātou malanga vaenga. E le umini la unga wha Samoa. Ai whata ua le tātou ngana ma le vānu nufo. E le vavai ai le whala o oto I le tō whā ma le whautanga le au whaila unga I e malanga. A mata mai lava le whawhi loa. E le umi fo ni launga. Papa ia e mamalu ma pa I o le nuu whapena fo I whaia. Ma tūlanga o taulangi tā ua o le vānu nofo sa mo ma le I tumalo ma le I tumalo. O nuu mafio anga, o sili anga, o whetū pupula. E o lava le wholawholaina o le usua lele. E le tau whaiatu. Mai moa lele iai le HRPP mai la tau nei. O wa ta wawa atu iai. Le umi o lau. I ne mana o mia mea na. O tātou o māsani. Mai la vau ta whaiatu. O la utale ni fo I le mawhaia o sisi. O le momoling o le savali. O le whatautainga o se wheilo inga. Ma upu e tausi ai le vānu nofo ma le vāta puia. Le vānu nofo o Samoa. Touch the point. Get on with the program. Tangata I li fia mana na o le umi o le mure tau talamba. Ma toso I lava, ma toso I lava, ma toi repeat. The repetition of all these honorifics of villages and districts and constituencies, to me, irrelevant. Ai whasao I le taimi alu mela na e watu ai tōle pulo I le wawa I atu le lava tā pena lele o le si mea na o maitawina o le alofa whasoa mo le laulau sa saa o Faiva o le sunga lauli malana au malanga malona au waa a whai ai tō whawhi whi au I le I tū malo e whai uma e iai ma e pikopo a e wha solo pulu mai lava I teimi uma le te utusi ma lea mai lea sui e tō ia lava le lau I teimi uma ma e wha ilo ai Samoa e loto alo lofa e le manu mai le o tuwhaina ni tupe o le wha alo le Faiva o pule ma le Faiva o wha alo the reciprocal concept of our culture Samoa it's amazing e le awhia la le mea le nā I lalo se whaatosina po o se campaign fo le bribery po whai e se winga leanga whapena ono o le tā ua o le tātou wanga nu o le whaaloalo au mai a batu lale me whai wal me lala fo le nā e la iona le sa vali ma sa ele ma whaali whata o tangata nei o I malanga nei le anga e masi I ane nu e whai ane whaaloalo e ta I sua o le alare me e whai e le tali e ta tauna iai se me tango au iai la uli ma le vaenga malona au vā e wha fo iai le alofa ma le whaaloalo ai le wha pe tau tongi ina se ngā ruenga whaiwhi au a mai se fo I o le ma au ma le alofa tu lai o lea I tu malo ma le I tu malo o Samoa le ainga ai sea e tau nu ui whanua o le iai suri I o lātou tino ma ainga ma whaiari no nofo I le I tu malo e le ma whai fo I lao na fo I fua e au no ma se whaaloalonga
langa o le mea sili lea o na laua lunga, i le soifua ma le vaai o le tangata Samoa, o na so tanga, ma o na whaia i ngafa ta oto le atunu. It was beautiful to witness and bear testimony to it. Ta ua ia. Tufal tātou porkalame e ta ua. No o mai leo la utala noa i pasi. Nea whai ua ange i lunga. Nea whai ange i lunga wha mai kia ma whai mai. Po whenga mai i pasi la le mea tau te su e fua. Wau tau si sila iei le meo le sila ma mau. Ale sunga lau le mali ato. Na wala men tau le o tau e whain tau pasi. O mea ua whaalu ai tupe ma mea tau tino. O investment hia. Alea ai nga whatutua. Whatau, awane i toi mai mose tupe haia ai pe renta se tavale. Ina ia saunga le mū ma mau popo le malanga whatasi. O le au waa i le taimi e tasi. Ia le ala ua whaile investment. Au mai pasi. Teu whale lei pe ua vai le whainga o pasi. Fole a Winston Peters pea o ina o. Ia le toi ina e taami milo ia New Zealand. Ma ave ana whaipule New Zealand first. Matautia. This is exactly the concept that Lauli and the fast has adopted, and it looks good, professional. Ya le vo pisai. Po venga mai I kupe. E whaka weba, la le kou whea au. La le kou whea au ko ke pisai vo I pasi au. Ale fast la kou ia ma. Ta whewhe I di loko ri mo kua ma kau kia le amal pala. Toi pia pasi. Tala noa mai ia na vatau ma me whai. Ele se me la tala noa I fui. Ina pasi ma me o mea o lana whai. Yeah, o investments na. Male loa le lei ai. Vai atil tilo ia le ainga fast. Atil tilo ia le ainga fast. E luas fulu ono ainga le lalulangi atua. O whaia se investment whapea. Na lato I loa la ia lea. O lo o alu wao ngā lo lato wafu mo lo lato sao. Male ma au male alofa tu lai. O ainga ne e luas fulu male ono mai atunu I wafu. Yeah. Is it fair to say that? E te tau. La ua wawa I le ainga. O le tūlanga le nā o lo o iai. Ia le whaanga ino o se leni matupe. Ia o lo o anga le lei ai ia le ainga. I le lātou vaenga whau whai. Le sunga ia Peter e Neliko. Whamai Peter. Vai oi. Le atau le mana tau te mata atu te le lopo se whale o tangata mātua. Ai whamau le Western Park Village, Swanson Road I Ranui. Ia, whatalo whatu. Alo le soifo manuia. I le nā fwoi vaenga o le tūlangi sifo. O lo mai mō mai ai. Sila Pea Brown Loia. Talo whalava mālo le soifo manuia. Ia, whapea fwoi le uso. Ia oi o te mai tai o ko Letter Wire. Ta alofa lava balo le soifua manuia. Mafu I tonga alofa. Foi maono tala lei ta alofa lava. Oi le whamai. Ai ai le maka. Ka lo whai le valele. Ia le na. A kalo whae, ia waai, ia alu e wha moe lau pako masu e se me ki ka whao ai. Ea. So o le mulu sau vao pasene, ta ala whalava maa lolo sa I fua manuia. Ia le na, ta tia la, ia le o le mata upu I pasi. Ai, o le whao o toi whalongolongo atu. So le, e le mawhai lava, pe aisea. E le whao o toi pisa I le suafa lauli le mali atoa. Ai a pe autou mali lia ia. Whātātia ese le nāmea. La au mai I fua le suafa mamalu le ainga lo lai solo ai I polo kiki ia o lo whātino le teimile nei. Wa oma le whāmasinonga. Ea,
uma le whaamasinonga, ma ua whapena fo i ona whaatoluina, e le whaamasinonga, le stala loa o le suafa la uli al mali e toa, ma whaapipi i atu e whaa o ngā ina, whaa le tula fono. E le sunga le la uli al mali e toa le uatea palota e vao, Asiata Fosi Schmidt. E tau vāai. E tau vāai i le whainga pānota le nei, o le sailinga o le pāle mene lona sfulu ma le valu, i le tala whaasolopito o Samoa. Kene nara ia? O le vevesinga lava la tau ia i le vāo lauri al mali atoa, i a whapena fo ia le tuafine a whaulu sau. E le onisi, o tino a ano toto maivi, mangafa, i to tono o le i tu malo. Ia, awa o te tau fo iai, i le tamaita, i le tuafine a whaulu sau. Ona o le mātou tino ma le toto whaala vea. A o la uli fo i, o la vea ma le lilu mai awa. Ia, tala sao le tala le nā lea vatu. Le angai, e te lea au le tangata i lo o le la au. Mai o muri vai whita ia i o tātou ngafa. E le mawhai na se. Ia la le nā. Tu oi pēla le whinaunga le nā. E whaatino pēa i le vā o la uli a le mali atoa. Ia ma le fionga ia whaulu sau. A wā, o lo o iai le whaamasinonga, lea o le anga i nei iai. Mō le sila fia la. Mai mata upu e se fulma le tasi lea sa iai o tangi whaasanga o lesi sui whaipule e lesi sui whaipule. Ia lewa ave ese umalawa ia tangi ia sa iai. Wa se fulma le tasi. O tangi e tolu ia sa ta oto i whaasale anga. O ma o i tu malo uma whaasale anga lewa ta oto ese a la tu tangi. O whatati ese. O le ise tangi. E pe ona ele tangi vo ele atinganga whaasanga ia pipi whaasanga ia le atinganga. Ia ma le tangi fo i whaasanga o i le fionga i le olo o tau veina le tofi whaamsino o tofi o le minsta o whaamsinonga. Mtamua vasati pulfana. Na vau whatati esel nā tangi. Na paula tangi ia o lo o totoe nei. O le tangi lea a le fionga i atuala, whaasanga i a au au. O le i tumalo lea o sale aula. E a whapena fōi i a le tangi a le atinu. Whaasanga i a ulungia, Elon Beetham. E a malisi fōi tangi, tusalai tolu mata upule nā. O lo o whaau pēa i le whaamsinonga. Ma le tangi a le sui o le whatutua i le atua Samoa o tasi le fast. A le sui tau vai a Stowers whaasanga i a le ala limoni. O le i tumalo o whaleata le tolu. Mana tua fo i la. O i tumalo umane i sa le whaia ni palota. I le lua awhes fulma le pae inga sfulma le fitu. Ma le whainga panoto le lua awhe lua sfulma le tas. O le tu malo tu le epa i le pā. Sa le se palota. O le tu malo le ala limongi i whaleata le tolu le se palota. Ma le tu malo o le fionga le tamaita i sa whapito i loto whanga. Lea fo i sa le se palota. I le teimi lale nei o le whainga panota lea. O lea ua tofusia ia i tu malone i e tolu sa le whai ni palonta i le lua awhe luasfa ma le tas. Ma isi sui tau vā, lea ua tā mo e mai ai. Ia, tātou mai moa ma sila sila ma whaatalitali ma tilo tilo. Ia pa lea le tūlanga o le a o iai ia le whaamui moe lea. E sui SS ia po sui fou ia ua mai o te whawhetai fo ia whawhetai atu le epa i lona talia ina o le lui a le tangata lea ua tūlai mai nei le fionga ia tupua Ioane
Ia, ma ua whaatangai nai e mwhauna le stala. Ia, a tātou toi tepa I tua I le savalinga mai. I le uso ia tu la. Le uso ia tu la, ma le whainga tā fo I o whaamsinonga sa iei le nawa I teimi I le fia tau wā. Ia, ai le I mawhai ona whapea sa le I whaamalia ina. Ia le tūlanga o lana montanga. Ai whaalua le lei. Ona fina wai. Whaftai fo I le fionga le sa whapito ia fia mei. I lona te lia ina fo I o le lu I lea ua ta oto mai ai ia le tamaitai. Tau wā I le tofi o lo te whanga. Ia, whapena fo I o I le. Watasi le tu malo na fiua sue lona pule nu uma se sui o tamaitai. E wha maonia masainia le pepa a se sui sa fia ta moe I le whainga panota a le tu malo fa le ata le tolu a lea la a lea ua umana le stala le sui o le fast e ta moe mai ina o lea ia la se palota o lea I se tu malo e le o malo lo e whai uma palota ai tu malo e limas fulma le tasi sui o I tu malo. Mana ia, ai tele nā vaenga. O le vai aso lale nei, o le wā matali ai o na lo tea whaamsinonga nei. This week will be the starting period of all those objections and also those challenges through the district court of candidates versus candidate and candidate versus the commissioner of the Electoral Commission and voter versus voter. Ia wā iei si mata upu le nā ale o wawa atu nei le ai e reini si mata upu tu atu fo le leo se si tangata palota whaasanga e se si tangata palota se I wānang nāi le sui tau wā whaolioli whaasanga e le si sui tau wā whaolioli. Ta ua la le mele nā e te tau la ona o atu I le vai asa fau. Wa uma ona lo tea mata upu nei e whetalia I ai I le lui a lea tangata ma lea sui tau wā whaolioli I leisi o na uso a tau wā. Ia, e tau na o atu lea sunga fua. Wa mai a matali mai le whaamsinonga. Ia, wa I loa ila ia lea. Po ai nisi mata aupu e toi wha wau, ia mani mata aupu e whai iai le whai unga. A wa o nisi la mata aupu I tua atu o le piliota lea. O le a whaatalitali se ia uma le lei, o le a tātou walo le whaamsinonga. Se I uma le lei le whaamsinonga. Ia o na alo lola ia le lo tea mata upu na I le whaamsinonga. Asi uma le lei ia le palota. Ia, o na tātou walo la ia lea mata I tuina ia le toe lo tea o mata upu ia I le whaamsinonga. Le vo vava yatu ia e vo I mea na o tutupu mai o. O le efesilingi o nei. Pe wha pe whea. Pe wha pe I. Ona mafua ona tula I mai le billboard te lele na a le hero pipi. Ua wha pipi I le Faleolo International Airport. How did that digital billboard ever erected at the International Airport of Samoa? Ia wai te tau na silingia I olo. Ua vai e o atu tangata e olo mle valele ai tau ia I whapea. Ai olo mle valele se mle valele le chau pipi. Ai tu ole digital screen te le. Palota mo le chau pipi. A o fo I olo mle valele o tu ol mle valele ai o mai foi e toi tau mai foi ai a le tele yo sign a wa le sign dem e te tau ona iai se la sene ma sona fa tangana mai le pule ngol mle valele e fa iai se me fa pe wale o mai tau ina neila e tanga tai o la tu so tanga ia I la to lo pule ina le mle valele mo me o mo lo iai le lotoa e ma fa yo le fa tanga se la sene po se tangata, po se vaenga o tangata, ma se vaenga wha upwhai ai maise.
o se vaenga faa upu fai, I lo tali tununga. This is not a fair justice. Wai ta tau fo ona tau ngata se tu pe fai ele mea lea. A o le fasili fo ila. O ina whaatanga, a o whea o yeile min startau ave o le malo. Ewa aia malai wa lele whapena fo ia le tulanga o mea whapea. Wa lele savili, ia whapena fo le pūlea o malai wa lele mawafo le tunu. O ile min stai pa uiai, ia o le fionga ia olo le a taua. A foa fiti vai. O whena mai ile whaatananga leo. Ia, belale nā, ea fo I e tā uai tele, ia le mālama lamba o le atanu ui, mea ia o lo tutupu mai. Ia ma le whainga campaign lea ui ei nei. O le nā la ua pei o fōringa mai ai. O le malai wālele, o le malai wālele o le chapipi. So le ore longa sa be fili ye ba fo fongo tanga tele le fatino ino nei mea ya ai ele yo o a le taimitat e pai le wa pa le fanga fo le wa ka ko a maka sia ka ko mi o tato wo mo mori sa vali mo mori anga va o tanga a wai le to ye la se tau fa le anga ile valia ele malu malo se tai po o se va fa fai la tau te la lau lea vaenga, la lau atu lea, la lau wane I wha lea ngātu I wale mea, na o le mai tau wina nei. Na o le tau wha lea ngā le mea lea whai. Ia. Wha masino pia oe. Ia tātou o mai lola I le tau nuu o le HRPP o. And this is very serious, and I'm telling you. Ina o tau nuu la le HRPP, ma le lātou te tai, ma le sui te tai, ma I lātou uma, ma le au waa o le hero PP. I sa moe le oi, ma ele le a lātaua, ai mese le fio ango sangone. Ia, ma le tu malo lea, le iai mafonga tuli ma. O le a le tala, na fai I le tu malo. Lea na fasio tia mai ai lo lātou fai pule ma le lātou lupe wha lele ia luanga lau le wa ula kamu. Da le tala na fai I ai. Na whāto ese, pē na tatau na fai se lātou I whonga wā, o le tei mua lea lewa, wa tau nu ua I le hero pipi I le mele. Nai tangi mai le ele, ia le toto luanga lau. Le lupe na wha lele ale I tu malo, le ala taua ma sa mule oi. Ia. O mea la na, e le mawhai o na ngalo I tu pulanga, ma tu pulanga langa lai puna ale toto. Mai loa ai ta ngata, na tupu ai mea nei, na mafu ai mea nei. Ia. Ia. Sao lufo mo mafau mo tilo atu iai. It was a dark day for the parliament and the history of Samoa when Luanga Lau was assassinated by people of his own political party in which he was the Minister of Works and Infrastructure. Talo fai. Watasi lea vaenga au te loai sa te tau o na afia ele forensic audit ma le suenga o tusi ma tupe ma mea uma o le matanga luenga le malo. Ona o le tu malo lea tu lou le taulangi ma pa ia o le afio anga ma le tu malo. Ona ai ailo talitonunga. Tasi lea matanga le wenga. Ma le whaalapo patonga le malo. Wa lewa na tau ona matua au talo atoa. Ma au talu. Whai iei se komisi susue.
A commission of inquiry is the tenders board. Le komiti ma le ofisa o tau o fonga. Ai sea. Nea na matua tangia lavo i le teimi. Awa o le mele na watuai ia le fionga ia luanga lau. Le fionga le minsta. Ina ia toe tau mawhai ki lingi mea ia. To clean up the department and the ministry as well, including the tenders board. Le ofisa autu, malmatanga luenga autu, e ave iai tau fonga mo le tau o ngā luenga, a o ai o le awha mioina i lea tau fonga ma lea tau fonga. Lea la ana tātou i loai foi. Tu lau foi tau langi, whasino ia le awha mato, le awha ma toi. Ai, sa iai a la pisinisi, au a vea i la ua ma minista, o le cabinet. Ai sa whaatino lava a la pisinisi tu ma oti. The conflict of interest that stirred up the hate and the unfairness and the injustice of giving out an allocation of all these contracts. Io, ele sere tala lea watu. Le wharapu patonga mra na tanga luenga sa whai ai tau o fonga ma tufa i company. Aia a fia ai ma minista i o le kabineta. La almena le whailo ai. Le conflict of interest ma le fite nai o la tau tiu te whate tai o minsta o le malo ma le kabineta. A o lea lawe whai la tau company. Ma watu iei ma ngā luenga ma le tau o fonga. Le ofisa leo tau o fonga. Ewa au te lo le mele nana tulai mai. Na la tau i lo le lei. O le clean sweep leo sa wailu anga lau. Sau e matua salu ma wha ma maa. Ma susu e lunga le kapeta ma le fala o neiba o mea na whai. A oi lana mo ini ai le tepa i ai alailo. Who turned a blind eye but knew exactly what was going on. The end result and the outcome was sad and tragically killed somebody. Lost his life. Talo whai. Wau te mafuta lea luanga lau. A o ta alo se tangata le titi lava talavou i le eia skopa. Au tele skopa. E tō tele i mātou sa piki mai le first 15 na le kolisi o Samoa. E whaalava i le au tele lea i le astonai. A o mana taalo i le aso lulu, i taalonga o le taamilusanga le first 15. Una fili mai leo i mātou peto lima, peto wha. E o mai e whaalava i le au lea, le au tele lea. A le teimi fo le nā o lo malosi i le fionga, tō whai a luanga lau le va ula kamu. Ma koleni whaatasi ai, ma whai mai a tau. Ali Harrington, ma li ilo vingalu. Kango mea se ilomi a kule akere o lo vai. E veo kama whai whea au ko ia ngā kama kua. Tangata uso mātu tua. O le au le nawa i tau. Ala timu. O le sunga i atasi Malifa. Wellington e Malifa. Tūnganga. Asora. Lefu, whalewha, oka, sale. Ia na mai leo i mātou nei o le first 15 wasa, o le kapiteni o le first 15 o le kolisi o Samoa. O le sunga ia semi e pati, leo o le watua nei. Malo a vea fo i ia o le whatonusili o tālonga, po le pulusili, po le ia ma o ia fo o se fautua, wha moimoina. O le awhionga luatua,
o le sunga ia vui tupe. O tu malo foi me foi langi le folanga. O le sunga ia bingo. Ia tu malo foi le foi uso. O le sunga ia lo au keleti. Ia. Mātou nei sa au mai e whaalava ile e lea a skopa i astua. Ia whapena ma le tō whai a luanga lau lewa ula kamu. Tā lo whai. Tangata mali, tangata ata mai, tangata ngawaa, tangata oa uina, tangata mali e tala. Ni mwhai ulanga, ngalo fo i lea tamari. Ea lena, ai pe o se toi tepa lena i tua i whai ngā malanga ia nā ngā i nei i pule ono i salawhai. Male mai tau i mea sa whai, o winga o tangata, o winga o upu matala sa whalele. Ia, male tulanga lena e mai tauri ai. Le ma au ma le alofa tūlai, e le ngata o le nuu ma le itu malo. Ma lato whaalo longa e whatino. Ai whapena fo i vaenga whao whai. Ma le whatino ina o le lato whaalo alo ma le lato walo lofa. E tali e tuai o le whaalo alo i le whaalo alo. Ai maise o le usu a lele i le ava oso. Mai lea i tu malo, ma lea i tu malo. A malo atu fitalai ava. A malo atu fo i to o sa whea ngai o tu mua ma pule ono i salawhai. Well done. Ja, lea la ua ngai mai le sāwaringa. Mo le vaenga i tu mua. Ja, nala u te whalongolongo atu. Ja, pei la o le teleo. O whailo inga i o le a whaia nei. Ja, o whailo inga e whaia i le fiafi. O na e fuafua i le teimi fo i le manawa i ngā luenga. Ma maua o mai le tō tele o le au whai ngā luenga. E whaalongolongo wā i la tō fo i na e whaia whai unga. O a inga, ja, ma le talitonunga. O i la tō fo i e whaia whai unga le lei o le whai ngā pānota. Po ai, ia le malo e tūlai mai. Peila o le mea le nana whaate ia atoa ai, ia le wawa ai le atunu. Ele ngata i Samoa lava ia, au Samoa i atunu ui whafo. I le mata upu lea. O le whaate ia i le wawa ai atu. Ae, e toa tele le au lango, a le motu tele i salawhai. Ma lau talala le nā lewa watu i nei la u whai ungai la u wa ai. My own personal analysis. And what would be an outcome o le mea i na wa ia bo ulangot. I la u wa ai ma la u suenga ma la u whai unga. My personal opinion and personal analysis of an outcome that could favor fast, ma le whatu tua le tu Samoa o tasi. E ui na manu malo mai. Ino fo e se fulu fitu, pe se fulu ma le valu foi o le motu tele i salawhai. Period. Yo. O le vai whal mawhan. Whapena fo le mele o whai atua i le lua whelu se fulu tasi. I le wawa i atu le sava vali, ma le sava linga, ma le tūlanga. O le anga i atu i tū malo. Ia le awan sao no tuliapa. O whea lava o iai ia le fast, mātou te o fo iai. Mātou te mulimuli iai. Ia ai te lei o le sesenga. Te lei o le sesenga. By the time you get there, the momentum has shifted. The storyline has shifted as well. The mindset. Na ua tua ia lauri ia na mumo mai o lauri ma ave ai ma fufongo tangata. So it's about timing.
and the approach. Lea wala e whaatino ai ia feilo inga. Ma mamori makiliva ai sa vali. Ina ia ulu mo tāwhalau i loto manofo fale ia sa tu ia maa le ano fale o lea sa vali ma lea sa vali o lea nawhatau. Leo tātou le tu lai lima, ale a tātou e tātou tala mai Samoa mai Australia. I le tātou lavanga ngana, ia, o le i mō le taimi muri o le leifo i aso ngafua, usi maia le whaafonga o tala mai Canberra le laumua Australia, au mai ia te oe le sui le Radio Samoa, Miriama Alalatoa Pomare. Mano le soifua whatal whatu se whapoponga foi, tala fōwo le Radio Samoa. O atunu o Cambodia ma Thailand wale a whaisa lātou whonutanga i Malaysia, mō se whire mui le tūrangi le mai o vevesi na tupu i o lātou tua oi, na la ngā aire to tele o tangata i le mai awa ai o le wha le tonu, o so o tanga i le wā o tunu e lua. O le ofisa la o le pāramia i Kuala Lumpur, o le o wha ngā sono i le whonutanga i pēna tā ua e se pepa o whamtalanga mai le ofisa. O le whai unga o le vai aso na wha tele na iwhita winga, pei taina toi whai noa mulimuri ane le presidente o Donald Trump, o le ua mariria tunu e lua e tala noa mo se whire mū. Ai te timai pe tolu su lima tangata ua maririu, ma leo o le lua se lau ua marilua, ma nisi ua reilo noa ma leini whale no fuai. Tali nei la le whaino inga le Malaysia, ia po se a se tulanga o le aiai le vā o ia fo i tunu. I Israelu, whaalaurua mai e lea tunu le whaatatia ese mole teminei, o nisi ngā yo inga wha militeri te tonu o Gaza, ina ia mawhai e tangata na mawani pesosoani, a o wha o pea le leo tele mai, o le whinau o tangata mai isi a tunu, ia wha ailoalo lātou le fia i le pangatia o iei tangata i Gaza. O ripotia le CNN, ua wha tupula ia pea le wala au o tunu ia Israelu, ia tau fia a lātou o supainga ma fuafuanga wha militeri i te tonu o Gaza. O le tau fia lau vevesi ma o supainga Israelu, o le amawai ma le awanoa le militeri, e wha atino e nisi o ana fuafuanga mo le kiriba ina o tau mawhai tangata ua matua i fia ai lava. No o anga i fo i lunga le au whai o tangata ua maririu, o no le fia tau ma mawhalawa, ma o le fesidi o lo fesidi eire to tere, pe o le a le polale umi o le a iaile nofo file mui le nei atunu. Lo fesidi fo i nisi pe wha mata e lava le tau fia o nei bevesi, e toi wha fo i le tūranga na iai le atunu. O le taua lava ma le Hamas, lea nā fuai ma ua lata le lua tausanga o whaia pea lea taua, o lo maumau i pea masoifua. O le kiliba ina uta masapalai o tau mawhawha pepe sosoani sa whaalawengia i whetawinga ma ua whainga taile tuwhaina o nei whailonga ma sosoani mō nei tangata o lo pangatia. I Siamani o seno foafira o pasese po le train na la mea i le tu i saute o Siamani, mariri wai tangata pe to toru matinga ina i manuanga o nisi i le amatanga o le nei vai aso. O leo mai rea tunu no lato whaeroa, o le mafuanga le whalarulawe lata i Redlingen, i le tu i sifo Munich, e le i mautu mai ono o loo wha o pea i a suenga. E le i mai lope to o fia tonu na marurua e pe a mara se lau sai te tonu le train. A wa whaelo fo i se whaamatalanga mai le National Railway Operator e wha o mai senga i a ingo e ua fia a o whaatadia i le i ungo le suenga i le mafuanga o le nei whalarulawe. Ma le tala muni ma le Pasifika, o le sa avea ma Palemia o le Atukuki, ma o le whaila utusi awa foi, o le Pacific Island Forum o Henry Puna, o toe tofia nei foi avea ma Presidente o le Partia le Cook Islands Party, le CIP. O le Parti foi lea le Palemia o ienei o Mark Brown, le olo avea foi ma taitai o le vanga whaupai. O le toe foi la o Puna i le Executive o le asuitu ranga i a Tiki Matapo, lea sa umia mai lea tofinga o le Parti tausanga watea.
o le suia la le presidente wa whaatino ai whaiwhaipea popolenga i le mafutanga a New Zealand ma le tukuki, le nei uina tau fia i le tu maule Fesoswani e se vulu valu tesi ma le 2 miliona New Zealand i le atina ino le tukuki. Whai mai na o le isi le ato finga au tu o le presidente o le pati o le whaamautuina lea ngāre rue whaatasi ma le taitai o le pati whaapere paramia e ave ese mai le atunu mai tūlanga na matia a ia whaamautuina. Ia o tala ia le video Samoa mo le amatanga le nei mai aso manuia tele whea au matiute o wheanga iai. Na ola ngona whaanoa o te masalo o eiloa leo langa e alupea e fesoa ina i so o se mea o whainga tamatinga e peo le ao ma pongisa o Faiva inga o le olanga e o ma i so o se tingata a thai ua e mana tu mai i lo nei Faiva oi le langi o lo iai le tanunga o nei me uma si o pela uo pele whawhitai i nei mau taimi tele uola ngona le mafana fana o le mafutanga afai ai o se taimi tato e fetaui ai i le langi toi tala noa i aso le tama futanga I taimi ualu ai ona ua pau le ulanga e le tumau e peo le mutia I le sau lo fa vai ne I mai mau
se taimi tato e te taui ile lani toi tala no ai ia so or to nei how ta feel ai Mangaya le mangaya uma o fokuanga uma makima inga sa sikoya inga ua feu kalinga ai afaya kupei aka veio ngole sifiole aka makua ile make sense a sole sunga lo wolanga Uale make sense alengei olanga Elele au fai ishumale au fai kakala Ia le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi e tāwalunga tuai a tātou tala mai Canberra i au se tālia e le taumawhainga mai a le au danga ba le tutua le sui a le Radio Samoa le tamaitai ia Miriamba a lala toa po Murray ia a o le ua mafuta mai ia le tamaitai le tausala a le Henderson Cars ati ia, whapea fo le o nanga ma le tautua a le tātou whale tā. Vale, whatalo whatu malo le soifo manuia, ati? Malo soifo se vea, ia lange mafo ia te oe lo whapeona. Tai. Whafo i hule, tapo kalame maasani. Ia o lo manuia langa mea uma le lo namlama whai unga duenga nei aso. Ia o amare nai tua sa sofi sa manuia mea uma. Manuia mea uma whaftai le lofo maleanga leo le tua. Le ua tātou au lia, ia le aso mua nei vai aso, ia le ua matana pongi pongi, ia ma tāpena pena fo i e ngā Gagaifo Faiva o le atunu, ia e sau no ia po le asa tūlanga sa iai le amatanga o le nei fo i vai aso. Ia whakataila o mai whasili sa vea ia o le asa whaatino ina ia le ia nisi fo i sign up le malo la sinu i lunga nei o Kilani. Ia le asa whaatino ina ne le tai au ma ne la fiafi. Ia le laua mai a ia o lo ngā lulue nisi o le ofisa. Le whao mai ina o application fo i po salasanga le malo la sinu o lo whapensu ina mai lunga o telefoni ma lunga o Facebook. Ia o lo whai lava si pisi o mātou. Ia o to'atele lava le malo la sinu o lo whapeo na send mai a lato application lunga online. Ia le lea tomu whai ia tai fule ono nei, ia ua mai a ona na whaatinoina, ia tūlanga leo o lato talosanga. Ia ona tuato fo i le tonu i le finance, ia musa lato tali, ia ona pala au fo i leo customai o nei piki a lato sa avale mwhai a lato sign up. Ia o le pisi mātani lava ale Henderson Cars. Ia so malava le malo le tunu o lo whapeona ngai mai. Ia e pe o le pe pa u lava i le to'atele nei ta so'ainga le malanga mai le sei. Le malo ma le kota. Ia pe o nei ta so'ainga na le to'atele lava le whapeona ngā solo mai i le sato ofisai a palainia la sa sabali. Mali ia. Ia. E tau fo le whamanatu le atunu ia tu sape ta puli le tātou whalatava le teimi le nei le tāo le ono. Ia ao lo o tatala pēr ia le tātou penga ta whailangi. Tātou Facebook page e taua le tāo le sfulma le tasi le poa nā nei. Ia e tapuni le tato ofisa la vai e tapuni le ono le fiafi.
ia le toin 9 minutes ia on sapunia fu ile ta so officer ia ai o lo ngali lua e pe ni se le officer se ia pa ia na ne le tula suma tasi ia o le tula suma tasi na nei ia foto atapune lo le social media ia me sa telefoni ia la vale te me e ava no ai o le mana vai o ngaluenga ia pola le te me e mau ese te me e bala au mai ia Italia su la vale telefoni ia ma email e tu foi e pe ai le itapune ia le social media na ne le tula suma tasi Mali, malo. Ja, famina tu le tu. A fai o nai te le benefiti po le pensiona e ma fai una mai se te ngata o lo fai ngā luenga full time. So soni e fa malosi ia le tulanga o lau application po lau talusanga. Ia, o noa. Tu si a pele o lo wingo i lalo le tavale. Ia mai sau ave i tua, o le sao lea. Ia sa le sa be fa sai la wa e ta o le ka nga sa o le e se sa o su langa le o no le so tele la va ne so so ai o le benefiti ia e vala au mai la va mai me mai e fia mana o me se so ani fia apalai sa vale ia ai o le benefiti ia a fa yo le se fa fo mai le po kalami ia e au na sila fia o mama i loa ia va nga o mam su langa o le process ia e tele su mai fo i le mata office pe te vala au mai fo e mana o mia le tangata full time ia tangata lea e sau e sasoni e te oi pe te lua ofa atasi ma le tangata full time lea i le application ia o le tūlanga o le tonginga o le taavale po le peimeni ia o le peimeni tongi lava i oi mato e ave mato e alu le taavale lalo le ingo o e le benefiti ia au tangata le full time ia tangata ina sau e support ia o le application ia ta ua tele le tūlanga lea o na so tele lava o lo mana o mia le sasoni e fia apalaini taavale ia au le tūlanga lea o le benefiti ia e a whaio ia i sese le ainga po sese o lo ainga o lo atalii o lo dota po sau wo ia o le tangata na a whaio nei full time ia e te lua mai whaatasi, e te lua o le application. Ia ai te tongi la vai o le peimene taavale. Malo, whaatai tā ua tele mo le whaafonga mai o le atunu. Seisi vanga e pa u ia te au a o le au mai o le tā tuatusi ma le tā telefoni? Ia e whailoa asu le malo le atunu o nisi le whapeona wala au mai e fia maua ia ni dan fulu lua no fo ma le tasi no fo ma se fulu ia o le o tau no le tele o taso oka le sa oka ia le o tau no ia taso taavale o le van o le family van ia le se fulu no fo su tasi ma su lua ia le o tau no temine ia wa uma ona modify uma taavale ia e te su mai lava e piki lava pula taavale temana oai ia e se lanu wa uma ona modify ia o lea ua taunu i tato whaitawale. Le ngata i leo tato youth po tato piki apu. Ia le fo taunu ua tato piki apu. O le Ford Ranger, o le Hilux, o le Navara. Ia ma isi to ai ngā maro tato youth i o taunu. Ia wa uma fo i ona modify ia ma tato SUV. Ia whaatase ma tato cashback ma refill. Ia o le ma wa uma tato cashback ma refill. Ia e ama tama le afi tāla na ilunga. Ia e fua lava i le taavale lo whaapea o na apalai e le customers. Ia, malo, waptaik. Ia, le tā tuatusi ma le telefon. Ia, o ai lava lo mana o mia se soani le nei taimi fia sa i le se sabo o imalo a inga. Ia wala au mai a o ati i le numera vili 4 o le ovan salau fiti tafasi. Ia pete su mai fo i le mato address. Le tasi bafa Kevin Distrard i papatoi term manukau. Wai o na isi o tangata e whai mai o manukau. Ia ai o manukau ma papatoi toe ia le address i le mato officer. Ia bala au mai mato ia pe emaili mai fo ia Italia su lava lau bala au. Pasai lava sabe mo le Ava noa tātou whiloa i tai au, i le tāpō kalame māsani.
Ia, malo whaftai mo le tali poti i le amatanga o le neiva yaso, lo whangia le tua ia malutia le soifua pe a toe taliu i maota malawa ina ua ngā ngaifo Faiva o lau fionga le tamaita i male au whainga alwenga le Henderson i le dei aso ngafua ai whaftai whasoifua ia mo le teme nei. Whasoifua sa vea mani e tele la fiafi alo whaatu. Whaftai alo whaatu foi. Nena, ati mai le tātou whale ta wale Henderson Cars and whaona wala au i le telefoni le eise tongi o walu salau. Fitu tasi. Ia, a leo le na wala aulo ati whai se kuri mea se ka wale ngā se evaku i ka wha mo se o loa tu e vai se ta wale le tau loa toa. O le salau iwa sfun ma le wha Cavendish Drive, papa toitoe i manu kau. Patalofa ia i sa maeli Salevi, e a whapea fo i le ftelenga i a langa aia Flying Star, fetu lele taupa u, alofa atu e fo i le fionga le saoli, i a tuala taua taupa u tino, ia ma le tātou ainga i nā i o tara, ia ma le tātou vai fo i o le ola le nai mua i nā. Mafutanga taula papa talioa, ta alofa lava malole sa i fomria o Faiva o tuone the mai. Mare maku ke maka makali e aku ingai le tātou nuu i o tara. There you go, another local listener, local friends and families. Angel Nathaniel, talofa lava malole soifua manuia o Filimaua. Talofa atu malole soifua manuia. Fatalofa atu i le tamamatua. Ia mua malai i nā i papa toitoe, mangile. Alole soifua manuia mua. Ia, aftai fo i ngā ruenga leo lo whianga iai. Ia mai se fo i ale tina o tātou. A inga o ase si mai i le whianga a Fortino, Famele, e Sarah Avia. Ia, pia fo i le whianga i le swafa. Ia, le malu tauma oe, ia ma le whainga malanga. Talo fatu le nei fiafi. Whapena fo i ona whatalo fatu i le tamamatua, le malu William Jensen, Nansen, ia. Whatalo fatu le malu le soifua manuia, ia te oe whapea fo i le fionga a moangu tia, se yuli toko tau a tau tai to whaiono, ia ma le fionga fo i a whalena oti. Madeline to Faiono, alole soifua manuia. Patalofa i le fionga ia Samoa, Maki Teo, ia whapea fo i le whaletua, ia Elizabeth Teo, ia male au unanga fo i male tutua a le tātou Manhattan. Alo mwhai o nā ngā i atu i le tō telefo o le atunu, ui me whai le atunu. I lea taimi, ma lea taimi. E nei e tātou whasisilanga i au te mawai atu ia i tā ua tele. Mō le nofo sila fia. E le tātou o te nuu. Maise le ainga le whātou tua i le tua Samoa ua tasi. Ma whilo inga mō lātou sui whaoriori. Lea olo o fuafua e malanga mai i New Zealand nei. Whasisilanga le nei. Mō le I tu malo whapalota sa whatara tasi, e au ai malota whanga, sa lamumu, sa napu, sa tawa. Ua au tasi nei sui lango uma o le whatutua i le atua sa moa ua tasi po le fast, mo le tu malo whapalota sa whata numera tasi, e iai sa lamumu, sa napu, sa tawa malota whanga. Le a whaia se tātou whasoswani mo le tātou sui tau wā whaorioli. Le fionga ia anapu seve te I fui mono, ma ua tasi ei le tofa e whapea. O le a whaia le tātou posiva, le tau sala I le astronai a solua, o au kuso lua whelus lima, e le itu la ono I le hall, a le e whakasa manurua. Numeratasi Gibbs Road I Manurua, tuatusi le nā, Numeratasi Gibbs Road I Manurua, o le hola le e whakasa I Manurua. E te talo atuai ma le nganga whaalalo I tupu mai e ma whale upolu, o paolo fo I mangafa sili langi, ma tama whanau umasi o tātou I tūmalo,
Afio mai matala au mai. Fai so tātou sao ia manuao. Ia manuvao. Mō se tātou so swani mo le tātou sui wha o rioli. Mō le whai ngā whiriwhiringa si o tātou tunuu. Malo tātou i tu malo. O le tele o lima e mama ai se venga. E loa lava fo ila isa ra e lumoni. Ia e susu e lava le wha malama. Ma mana tua lona wha sino manga. Tātou whailoa i. Ma le tātou wha moe le nā i le lofa le tua. Whaia me le awa tele. Se dia le komiti a anapu. Seve te i fuimono. Seve ai lima. O le te fono le nā wala wane lan telefoni. O le o lua lua wha iwa lua tasi o lima iwa. O lua lua wha iwa lua tasi o lima iwa. Ia po le sunga i a lau vi a Sarah. I le telefoni o lua lua tolu o ono. Lua tasi fitu. To e whafonga luberel na o lua lua tolu o ono. Lua tasi fitu. O le whasisilanga tā wole nei, o le pōsiva tele lava lea, o le pōsiva tele lea, o le awhaia i le asfarai le asau nei, le asabu mua le nao o kuso, o le wha moe, ia o le sailinga se leni e whailoa i e fōi, mo le tātou sui, o le wha tūtua i le atua sa mō ua tasi, o le sui wha o lioli lea, po le sui tau wā fōi leo le tu malo, a le pata i tu pā i lalo. O le fionga lea i a Vautongo Rodney Chang Tamasese. O le a whaia le tātou wha mui lea i le asfarai le asau nei. O le a whatino le nā i le tausala bar, po le tausala nightclub i Mangele, taulanga whatau i Mangele. Maua le tātou tau mawhitanga, sfultala fo i le urufale, pe a whai e whataulau ticket, a whai e te aluatu o le tātou i le tātou no whanga. Ia e sulima tā la. La mole, wala uwane i le wharetua. Ia tofi lau i le telefoni le nei, o lua lua, o whalua, fitu o lima. O lua lua, o whalua, fitu o lima. Ia po o le o lua tasi lima wha walu wha ono. O lua tasi lima wha walu wha ono. Ne ngalo ia te oe, ia le nā fo i wha moe, ia e langulang sua i le sui o le tātou wha tutua i le tuasa mua ua tasi, o le sui wha o lioli le nā o le pata i tu pā i lalo. I le aso wharoi le asau nei, e ua uma fo le masina. Uma le masina, toi tolu aso, ia, o na tātou tu vai lea i le masina lona valu au kuso, ua fua i le whainga pālota lau tele lea tunu i Samoa. Pre-polling, o le awhaia le nā i le aso tofi, ia, asto na i loa i le aso luas fulmaleiva, o le a ngā i loa le atunu ua atoa. I lana whainga pānota au tū, ia, awale filifilia o sui o le pāremene, o le paia inga lona sfulu malebalu. Ona, se e mai lea o le tātou wha moe, o le aso valu o le masina le nei, lona winga o le vai aso lea, i le aso whareile o le vai aso lea. Ia la whiloa i e fōi i a lo tātou tu malo. Ngā Gagaifo maunga numera tas. E au fi ai i a lea fio anga o sa fotu mamanase. Taulangi whasino a wā le fio teito ma ona alo tutusa. Pea fōi luftalenga i a taua sa. Ia wha pea fōi sa o e wha luftalenga le li o le tū. Le ati pō niu ma le wha sau ma la inga sau ma lau. E le maota o finao. Fale pou wha i sula mai. Ia mato o le tū. A Gagaifo maunga numera tasi. Aso valu. Ia le aso valu. O le aso whareile le nao le vai aso atu lea i o natua. La whiloa i e fōi. I le fiafi.
I nai le posiva o le a whaatino ina lea. I le Manhattan. Le whaatino le Manhattan i nai Mount Rushmore wai lo umatangata tasi wa wha Mount Eden Dominion Road i Mount Rushmore. Whairoa i fo i le sui whaorioli o le tātu i tū malo, te lenga le li o le tū. Ia la vea lau a wholasa Paulo Ioane. Ia, i whaafonga fo i ai. Ia, ma tātou lulu lima ma whaafiroa i le tātou sui whaorioli o le tū malo, ngā ngai fo maunga Remittances. Ia. O i tū malo umbai o le ngā ngai fo maunga Remittances, lua ma le tolu. Amata mai i finau se ia pa ia Valepu, se ia pa ia Lalokava, se ia pa ia fo i Masina Fiafi, ia ma o i le maota ma le malae, o le malae filongia. Te taule i Sasina, wa sa maria tuama, sa tupua, fa pia fo i ainga tolu ma le sa sese, le fa le lima fa pia fo i le ainga o mawaianga, i tu malo umanao tato. Ia wa pea le tātou ai ngā toa o le whatutu e le tō Samoa, o wau le tātou te o e lango uma malanga ia o lo taunu mai. Ia, haftai le anga leifa, haftai fo i le alofa i o tātou sui tau wā male lango sua i ai. Patalo whatu i le sunga ia mix tūnganga, tālo whalawa whata whai walu, ia whapea fo i Senorita Mikaele, la tō le ua a fio mai ilunga. O Cecilia Alopopo, talo falava, fata whaivalu, Sefo Nicolao, Polonga Leupena Unasa, ia whapea fo i le tamaitai, Kalameli Alepia, malo le Sefomiria, malo fo le ngā rurue i le nei aso, Matiute o Faiva alo Filip Masau tau whenga iai. Malo le la pale ma leona sai, tufal tātou por klame. O leso, lea nā matali ai ia se vaenga, o le tātou porkalambe le vai aso atu i ona tua, sa whaatalano i nai le fionga, i le li formai Professor Dr. ai ono Alec Ekeroma. Lea sa whaululu i ai le matanga luenga le soifo maloloina, a o le i whaamawai, ia e tamoe, ia i le tofi o le tumalo, o a ana lofi numera tasi. Ia, mai nai le whale whasto, le ana tā uai, le tā ua tele o tā penanga, a le tātou māloina ia vave o na whaia se tali e fo ia ai le whawhi tauli. Ai mai se o le ngase lea o le ua pepesi nei Samoa, le fiva asini, le donkey fever, po le dengue fever, o le fiva o le ti ngāo po na iwi. E mafua mai le namu. Le seti leo le namu. Lea la ua ta ua mawhaa maoni o mai. Ua ta punia onga a toa lava le atinu amata atu le so. Mai lava ia onga a whateitai. Ia o onga fo ilea la iti se io o atu le primary school, intermediate, and secondary school se io o lava fo i kolisi. Ia whapea fo i ma meo universite peo le papa ngala ma le universite i ala fua. Ua tau fia uma onga, ua tatala uma fo ia nei ia lotoa. Ia mawhai ona whaataunu uina, ia le ngā luenga whasoasoani o le a whanga umai, tua maota, tu tonu o potu, whapena fo i no fuanga e toa i le suawai ia onga uma le atunu. Ia ina ia saunga le mua tātou whanau mai i le vailusi o loo whea vea i le namu ua whaingo ina o le fiva o pona iwi. Whaftai i lea fo i taunu unga wo o iai ia le whātua whala inga a le malo tau ave le teimi le nei ina ia vave o na whaia se tūlanga fo iai ma whai titi ai to slow down the spread of the disease from the mosquitoes. So fumigation has started this week, and all schools of Samoa are closing down as the director
alluded to a au Chris Hazelman. E o sa noa I le pulenga wa onga umale tulu, ya, fa malolo fa ya onga fa malolo toi matamiti a onga as I fanga atoa. Ia no whanga nei o iaia onga. Ia whai titi ai ia le no whanga o tu fua ai le tele o namu. Le poti la lea. It's unsettling because there are so many people that are now affected, including young children from age 1 to 15. Mai tamaiti laiti uma e tasi le tausanga se o ilunga le sfulma lima tausanga. Tasi le afe, fitu se lau, ta maiti ua a fia. Ile nam, ai fe mai, o le manawa tata, o le ti ngā so ongo panai. Me o aunga I o le mai. Ti ngā le ulu, ti ngā mata o le fia wa ain tangata. Fufula ia tuli, fufula ia meo so ongo panai. Tapu vai, tuli lima, tapu lima, o meo umafa pena. Ia, o tālofa atu iai. A o le potu, o le o lo lau nei iai, ia ngase nei e tasi le afe fitu se lau. That's massive. E na o le to o limas fulu, tangata mwhau no ofi I tonu o le potu whapitolea, na o le limas fulu fwoi moenga. O le vela leo o whai mai nei, whai mai ua pei o tatala I tua fwoi lele le afe pei o se hola, a se kalesia. Ia ma watu loa masu e atu ni moenga fo lele. Ia la fa fea ni na fai. Alona winga le melea. Na le atu a fai treatment fo lele ma whatanunga ele. Fwala au ma tui ma mea fa pena. Ia ma toi fa fo I tamaiti o e momoi. Ma ta oto I o lato wai. Talo fai si o tato o tanu. Talo si e le lofa ma leanga lele. Ia vave ia le ngā yo inga leo o whaatino nei wana o fai atu. E tā ua whamai sfulu ma le lima ia teams ia po o vaenga ese ia ua whaasolo nei. Ai mai se lava fo I tu malo tu taulanga. Whaleata ma vai maunga. Ia na whaasolo tu waila ia lea I isi tu malo. Ai te tau ona awhia ai mafono whaavaea I tu malo. Ina ia mawhai ona whaawhaingo fia o le whaatinoina. O le nei ngā ruenga. O le fumication, ia po le whanga ina le vaila au whaapitoa. O no whanga nei o lo msalumia. Ua toa ai le suavai. Ia maua whapena fo I ona tuufua ai namu. Ma fe avea I ai ia le tele o le pepisi o le whama. Ina ia awani I tātou toi o le whawhita ulu I lena tūla I mai. Ma whainga tā sa whea ngai ma le atunu u. Ina ua matua ma losi le misela. Ma losi le misela e wha mai a le stoina. E fia na e whako le la se furuka me ki o whioki a mai. Wiki. Wiki. The missiles pandemic was so sad. The reason why, ia na fo isi la fia lele. Sa vese fo I mapisa ai I tupe na mo le misela e le lupo fia na o iai. Dei se tupe na alu I nai matua ma I lato sa mo le loto maftia on o le mali liu o tamaiti o ainga. Ele amasa mena fai. So we don't want a repetition of the same thing to happen again to us and our children and the rest of the country. Ta ua ia le nā vaenga. Whatalo whatu I le te mamatua. Nā masoe, ia ta uli Josefa, whapena fōi ia le fionga ia tui mawalunga. O le te mamatua ia lau moli yoane, whatalo whatu le ia taua save ia te oe. Le te mamatua ia au mua ave ia ma le tinao le ainga ia au auna le no whaalo ma le ainga li. Atalo fatu ia whapea fo ia ina le pito atu le wiri whaasolo atu I Russell Road lo iai ia le sunga ia sua I lua ma le valitua ia ma le ainga li
Aftai le mafuta mai, i le au nanga ma le tautua a le siufonga o Samoa. Whai mai ia kalameli, talusia ia whaatama ia, ma pepe umanamu, ai o te le i api atu, a wo kalameli. Fere la e sola iai, ia lelei, ia se fatu, fatalo fatu, koli matau, ia malolo soifo manuia, sau leonge niu afa ese, alole soifo manuia. O ile tangata le, tangata le, palau vale mai i, o le sunga ia ta se sanga solo. E wiki chiki sili. Ala vei sau fi au au ngai fai. Ia, le nā. Ona, o mai leo lau, tala noa i le mata upu lea. La fa ua li potia, ma wawa ai e le teimile nei. Ia le tele o le au whaaleanga mea. Vandalism has been reported in Samoa, and it's to do with destroying those digital advertising boards for candidates on their signs. Is that right? Rau mua fo ia ka lepe ila ro ngaka ia. Ia lau papas ko ingo e o latinu. Ia ai le tau ngofi. Lau papa fo i e whaero i loa ia. Le sui tau wā mo nanga wā o lo nei tu malo. A o a fo ia ana vatau o lo o wha me melo iai. Ia le na. E le tau ngofi e mene. Ia. A o te ofo. Awa e tutu ai lunga le awala ma tutu ma a o le ale taimi e whatino ai le whaaleanga ina o lau papa na i sui tau wā ia o mea uma ia na whaia le fast mai ia le amatanga taimi na li liua i loa fo ia le sunga lauli al mali atoa whaia ia mea mafau faunga fau o awala fau e momori ele sa vali masa ili ele tō wha ma le whautanga le atunu tutu i lunga mao i fafu. O i malai whai taulia, mao ta tāpuai, ma lawa whetalai. Lei masa nof, ya. La lal tala tu le panau whai. Na whai mai. Ie kāku ki leo i whai ngā mea. O mea ngā o mea porkiki a palangi i whai e tunu i fafu. I ni whape ngangi me whai i Samoa ngai, wā nei la. Patu ai fwoi, se me le lei nau o tau sawali o tau whatei tai, copycat ai le whai ngore mea ma le blueprint ale, ale campaign a la uli la tau malana vaenga. Mana ia pe ana pisa, manofo ai lau. Ya, ai, ole na uanga ai. So, the people deserve to hear what you have to say now. E tau le whalongolonga mai tangate. Po le alawa le mea lea na o tau atu ai ina. Ia, ma wha leo ai ia. Ia mea tau te le masani ai. Le talasao le na. Ona o mai leo lau talanoa. Mantua la i wale o mai tau wina lava le tele o upu mata ngā e la lafo e le tau ina o tu le epa. Me le ona u whai atu. Talo whai, au te lofa tele le tau ina ma o le lofa moni lea o lo avatu o ile tu o lalo. O tau sila a o le teimi e. E whasoa ile tau ina o mo i ini o na mata ma punou i lalo ma mili lo na mua ulu. Mili o na mata, mili no na ulu, pe o ti ngā po lase me whapena. O na wheto i a lea o le tau au mainga o se upu. O i loa atu ai. I can tell and I could feel so sorry for Tulepa. You can sense his tiredness, Lorna Faiva. And you can also sense his cognitive thinking being in denial. And it's limited now.
Me ala na lega na o whai atu I lau li I uma ia la tau te re. Li o ina le tau ina. Au te ofo le tau le alo lofa. Tau ave ia e o tau le ngā luenga. La o tau whaalango lango ma whawhawha pēr I le pātua o le tau ina mauna tau au. Wa lehe la vāsi tau ina. Al tal sa o alna le o te wātua nei. Ana o tau on te ngata tutoa. Tau te si I tu le epa. Ioi. Tau te si I tu le epa lan mel nefai. Tau te tau le pātua ma le tua ua o si tau ina. Si I tu le epa ma tuu le maa salafa. Sau e fio mai. Mapu mai a vea oe ma le whaata maa. O tu tau vā. Ma lo le lei ma ave anti Jillian ma tamaiti ave whaata whao vaise. To tongi se cruise nale. Whelua I solo ai I le lalolangi. Ia le waa. A tō le masina o ti e le tō ina ma whaalue ai ma. Maua isa na mapusanga mai nei mea. Fast full mon tupu tau sanga. Mai tali tonu I lau tala le nā. His cognitive thinking is also in decline in terms of a new mindset that creates new policies, new thinking, new way of creativity. Ia mena lina fai ma watu whapena le lofa moni le toina. Awai le isi sina te toe mawhai o na toe ngau ia. Ngā ruenga ma mea lelei, sa lelei mea le toina sa whai. Ai na ua umi foi o na iai le toina. Ua whale kia ma ua mautantanu a foi na. He has lost interest, the whole 100% or even 200% interest in politics anymore. It is revealed through his statements. Au tu whafonga foi ai. Wa tu la fwa ia upo le toina, tu lau fa fonga le tenu. Ia waila il whilo inga masangone, oi ma sale longa ma fa sale angatasi lena, whai ili launga. Launga ile ita I whanua, ma le mea whapea na ua whaatau e LHRPP, ma ia ni whanua, I saina me tangata ese. Ia na alua whailo ma le tala le toina, tu lau. Ma utelei whaataua, Ni whanua ia saina po le mea. Ai a whaila e ise tangata e ise ake. Sau lama te o le whaamsinonga. O tu wawai. E whātatanga la whonga ma whoringa mai e le amana ia ma alu tele iai. Se loto ma se nganga o se tangata. Ai e te au lava ia. O I o whailonga, whaalia lea. E whai loa mai ai. Ia na umalole ana alo whanga lola, ia lea whape mai. O le ngana Yesu, o le ngana tu sao. Ai leilo, o le mi ngau. Ia. Ua le a whiwhi ia ni upu. Ua whai a whape na. O te ofu lai sisi o le. O whasale anga numero mua. Le whai atu e se tala, po le tu atu e se tala, ma whape atu e vai. O le sāne I o whasale anga, tu o fui whatu. Ioi. Whai tete ma upo le lafo I nei I malai ma maota o ainga ma tapa au ma sale longa. Le whale fia, ma le whale sa la whai. Ioi, o le tala sa o le tala le na. Ala tu whau I lava whapea. Ona whapea le toi ina wa matua, mo le toi ina e o whatasi ala I leo le mea le na. The cognitive decline and then the expression of disrespect by using this foul language and profanity. Ioi, ia wawaila e vole te bia tali mai e whapea mai o le ngana tu sao, le ngana whawhingo fie, le ngana, ya, ma. Ia lai wāna lama le tunu. A utala noa tu le mata upu e tā ua e tauna whasoa iai. O le mata upu e tā ua e tauna whasoa. O whela i le tātou ngana. Oa
ma le mata ngō fie. Ia mea ula, me tula i mai ai. Lala whai lala nā, la iono whai atu, ia au wha masino, i le au whai la unga ia, ale malanga ia to luana o i savai, ma e tuto to e la unga le pule laa, ma e fola ava, i le usua le i tu malo, ma le i tu malo, i le panga, ia le au whai to wha, ale afo, ia le wha tutu i le taitai tutusa, ia to mai maanga waa, i le wha ngai ina o le ngangana, ma le fue ma le to. Ia tu mua ia na whea ngai ma pule ono i sala whai i le wha tuatua i le atua Samoa utas. Nai mo le mau le atu no. Ma wha masino ma utou mai moa ma wha fafonga i ai. Au ma le po. Ma tau tia. O ina nesi fua e te fua i ai. Leonga tasi o le mea le talanoa tuai ia le whatutua i le anga nuu le tū ma le anga i whanua ma le wha mau popo mai o le tātou ngana tū ma le anga e wha me melo i ai ma wha me mea i ai Samoa. A ea se si li alo popo. Ia le na ta ua tele na ia tātou Fika Fitness lino manua malo le soifua manuia whaftai bo ngā luenga o lo whatino e mawai le soifua malo loina ia whapena fo i le tino malos o fo vise listening from work here in Brisbane is Seville o whata whai walu malo le soifua manuia oile Christopher Sarah talo falava Christopher malo le so ifo man via malo fo nga lu le yaso o le o nga Gagaifo Faiva le tuno o le sunga ya mafa yes ale fa mai so ifo man via le ato sa le ya o le mele na fa ifo le me to ina wa mata na sola le to fama le fa utanga ona tu la fo ye la ile ama tu fatiu tala loa sa loanga ile atu no umatangata ia mana tu le le mele na ya la fa ia tu ai lu mota mati is time wa lu mo fa ia tamait ma sa ol mele ke fa koi tali mai I to me, it is quite a laughing stock. My goodness, my good kill. Yeah, my lots of mafa. O toi manava sua. Titi mangu. I inga, alole so from ria. Yeah. Ia, a sao le ia. O le sao mai sao le. Te ofo se matai le tūlunga e whaise tala I le aso le. Alo, whaftai, la tātou o e vavai foe, fo I mai. Ia, tātou talanoa. I le pālota ma le poto, ai pālota ma le alofa, I lau a inga ma lau whanau. Pālota mo le atina e fua mai, e tua I ai le atunu, mana tua o lau pālota, o lo o pui puia. Aua ne I tau mi ai le saolo tonga e whaatino ai lau pālota. Po o le saolo tau ainga, e whai mai se whaatununga, e pālota tasi tātou e le suilea, a o le pātilea, le whai sauri uefa. A e alu te tonu o le pusa pālota, na o oea ma Yesu ma le anganga pa ia. E le ise matai e tuiu au tafa ma whaatonu oe lau pālota. Whai lau filifilinga I le musunga ale anganga pa ia. Pālota mo le atinae. I'm telling you. Vote
for developments that will have a return in the future. E tua i ai le atunu. Au te palota mo se mea o lo fase e o e whemai e tu whātu i le se lau aso mua lava o le pā inga. Pe a whai le nā. Awale mea moni ale nā. E ngata i le se fulu fitu, le se fulu valu no fua. E man malo mai ai. Ia le pe mu mai o le whātutua mai o i savai. A leo o toi valo ia fo le mea le nā. Whai numero na nā o valo ia na i uana sao. Toi maua mai lola ia lea. Ma se isi se fulu ma le fitu. Ia po le lua se fulu mai fo i tumua. Ai. Wa tolu se fulu ma le fitu ia sui fai pule fai ei ia le. Fau oi le malo. Le mana i o le whaata tu mea na ia manino ma mai. Ile amatanga o le tātou tālonga leo e tilo the analysis and the story, the narrative has shifted already. And that's my own personal observation as well. Nā tātou o tala peselea, o le toi tali mai a pitone i le kaunga apu, vo le lenga misai ma longa ko olua. Rasta, ua adelo ua so malolo, se ikaw faasa o sao. Se iyo ukali aku mua ke le siya ilo anti malanga ulo. Faalongo mai na kianga, te faalele ilau ulo faisaka. Oke fo iya kulo fa ulai oi malaupanga. Vai mai o ia o le sifi, anga fasingei o ela ulo o miti. Kau fa ake i o e ile paelo mai a o lea fo i ua koe fai. Ma ai au kanga onge fa apuku wangi se kingi kalonge. Oke kau ulo fa asima o vai malo oke. Fia foki ululusia hi ha wa vemela ukokonga kalu oe kelesia makianga wa fia foki ululusia se yo mi wange ile rasta ola uva ai ke fia kamaleanga
In this update, the leader of the opposition agrees with the French president's call for formal recognition of Palestine. Concerns are mounting over starvation, killing people in Gaza as Israel blocks aid. Chris Hipkins is reiterating his party's stance. The Labour Party's had a position since the last election that it's time for New Zealand to recognise Palestine as a state. We could do that now, and I hope the government does it soon. And Prime Minister Chris Luxon suggests now is not the time for that, but getting aid into Gaza is crucial. Ultimately, it's an if not when as to when a Palestinian state is created. But for here, right now, the thing that needs to happen right now is the immediate next step, and that has to be a ceasefire. Criticism from hospitality for a new ban on payment card surcharges. The government's announced it will scrap extra in-store card fees by next May. The Commerce Commission's already reduced bank interchange Visa and MasterCard fees for businesses. Hospitality NZ's Troy Clary says banning surcharges will just cost businesses more. I feel it's been done the wrong way. It should have been based on the credit card companies and the banks and those companies who are making off those interchange fees. A call for caution on removing construction red tape. Government officials are consulting with the sector on making scaffolding only compulsory in some situations. Building Industry Federation CEO Julian Lay says details are important and health and safety must still be at the forefront. We need to be mindful that we don't put pace before prudence in making these reforms. I think there's a balance. The homeless population in Auckland has almost doubled in less than a year. Details released last week in the government's Homelessness Insights revealed the problems worsening across the country. That's news. In sport, the Tactics will have a different look next year when they return to netball's ANZ Premiership as defending champions. As many as 5 of their most experienced players could be set to leave for various reasons. Captain Erikana Peterson is among those weighing up her options. I'm going to just take this moment to have a reflection on this season, on my career over the next couple of weeks and then decide from there. 8 All Blacks will play in the opening round of Rugby's NPC. Anton Leonard-Brown is set to play for Waikato in Thursday's season opener against Auckland. And 4 of the other 6 games will also feature All Blacks, including Ruben Love turning up for Wellington against a Canterbury side featuring Brodie McAllister. And that is sport.
E o le nā, whawhiawhianga su I whiwhiloi o le nei fo I a whiawhi o le a songafua. E na ua Gagaifo Faiva o le atunu. Ia ma le whaapui moe o lo manuia oe. Whaapalo I tiu te ma Faiva alo Filimba o le atunu. I le nei aso e whaatūtū ngā tālava I o le a songafua. A songafua muli o le nei fo I Masina. I le nei tausanga. Lua whelus fulma lima le Masina I ulai o le a tātou. Whaato whaatu I ai. Ia e whaaftai le tua. O lo o muli tai pēr I le wholaunga Samoa. Ia e ui lava o lo o matangia I tātou. I lea taimi ma lea taimi. O lo upu whai o malo, ngase o malo. Ia e tātou te whaatuatua I lea tua. E whaasino ala. O lo o iai le whaamoe o le pulenga ma le au whaingaluanga nei. Ia mai se foi ia nei I le tātou Polakalame. O le tānoa ava. Ina ia saili ia se avanoa. E mawhai ai o na tuu whaatasia se Polakalame e mawhai o na lau sa saa ai Faiva ma fofola le whala. I se tātou Polakalame whaapitoa. O le Leaders Open Debate. E awhia ai ia I lātou nei o taitai o pāti te tele nei e tolu. Le sapa, ia, le fionga I le sawhapito ia whia me. Le whaatuatua I le atua Samoa uatasi le fast. Le sunga le lauli a le maria toa. Ia whapena fo I ma le HRPP, po le Hero PP, puipuia ia tau o tangata le sunga ia tu le epa sa lele malia le ngoi. O lo o tau mwhai la e whaafsota I atu ina ia whaia se tala noanga mō. Se teimi mua le nei e whaafonga ai le atu nuu itai uma e tolu. I le teimi e tas. O le atu ufesili ai I vaenga mamata upu ese. Ia lātou anava tau. Ia ma le lātou vaava ai mamao. Ia se lumana I manui o Samoa. Ai whaafofonga Samoa, ma whai oe Samoa lau whaamsinonga. And I think it is a very healthy structure to be able to do that. A open leaders debate forum, while Samoa judges for themselves and are listening in and making up their own minds and their own decisions of where and who to vote for. Ma o tonu se me le leile na e tau tele. Ia wa o te loa, e ma whaina tali mai lauli. E vave fo na tali mai lauli mo fia whai. A o tele o manino la le lava la a halu pe iai le sotanga le sota inga le na I le aso atai au. Ia pe ma whai o na whamatu umai se avaloa. Sa I whaafonga sa boa ma le lalolagi a toa. Po whea lava le tafo lo iai. Ai maua whaatasi. A waile I whai a se bea whapea bo mua. Ai peo lau talo atu le nai le pulenga. Ia ma le fo lau tali aina e le pulenga. Ina ia sa ili awa noa lo iai. Ia e whaava noa maiso la tu teimi. Ia pe a whaila e uma. Pe o se teimi e mapu mai ai mamalo lo mai a la tu feo. Inga la o lo o savali ai le tele o I tu malo. Ai o le alongo pea I o le atunu. E tu saim. Ma lea wha moe. Awa o se teimi tā hua lea. Whai atu atali mai lo. Tu atu lea wanoa I a whia me. Tu atu lea wanoa I le sunga lauli. Tu atu lea wanoa I le sunga I atuli e pe tali mai ai I se fesili o lea o lo o tawa whai ai se langona. O Samoa, o lana navatau, o lona lumanai, ia mara se taita inga. E ono whaatulanga mai o se whainga malo fau. I le mai ai o le whainga panota. Ia, tātou no fotalo o le amwhai o na maua se awanoa. E pei o na whata oto ai ia se manaonga. Mō le teimi le nei. Ia, awai mwhaiwai an tātou visiti. E mea masani ia o le ale mea o tō savali nei.
Ai, o e tu le pa, mos fa te inga le na. Na e sa unua lava I le tele o taimi. It doesn't work with Samoan politics. Sa e sa unua ma fa pe mai. O le sava vali I tu malo. I leo se mea le nai masani I Samoa. O le mea le nai fai I le au porokiki mātunu ui fafo palangi. E o e su ni me la unga ai, ma su ni me e fa poto ai te ngata ma fai ia la tau campaign. Ale sili la. Le ala savali la uli. La le mea ua e fata ita I e fua e te savali e fo I ma oia. Ia toi ngā sili fa peda. Ia tātou mai lo fo I tātou sili pepe. Ale va ia tu. I le tūlanga. O pepe ia o le a whaamliaina. O le a le whaatau tonga. Wa le o sau nei le pepe oe tu lepa. Le tufa ia tupe o le pepe oe. Tu sape le whaipuipo le ta māma le tina. E leo se pepe na whanau I lalo o le li o le whiangainga o le saka la meta o le whaipuiponga. O le pepe o le po. A le fai mai o tu lepa. O le pepe o le pepe. Ai sau la uli ia malana pepe. Fai mai la uli. O le pepe lea. E te tau o na wha mamaina langa le te tau o na sala le tangata e le sala. E le I pa u mai le pepe lea. Na pa u mai le pepe lea ma whana mai le pepe tu lau wha whonga le tenu. Ona o le wha I unga tangata mātutua e to lua ua whaia. Lea la e tau te tai le mea whapea. O le sa o lo tonga leo le tangata. E whai eila na whiliwhilinga. A o whea la o tosi eile leina tua oi foi. O a o onga. Ma wha vai o a o onga wha lea tua ma le wha kerisiano. Ina ia wha mamaina le ungari. A leo saula au, wha mai. Tu sa la pe le wha mamaina le ungari. E le tauna sala le pepe le a tauna papa kema ma wha malingo le pepe. Si tātou wāwa I toi ngā tali e tali mai e tama sao ia. A wāfoi, the question of morality is also relevant here. La le morality leo te talanoia, la morality le nā o le whaavae o tūlawhana uma le tua, o winga mama, ma awala mama. Yo. Awa o mea uma ia o tūla whono ia lo ua whaia nei I tātou. E wawai mai, ma wawane mai I whaavai o tūla whono e se fulu na te ita inga aile aingo Israel. Nyanka ka e mose. E fwoi mai mose I lunga ma papa kusea sa unga lai pi I akol whangaunga Israel. E rumal povi aulu. E saulo ako mai me But I look forward to this debate, and as a host of this debate, I look forward to it to have some fun, because you can toy around and have fun with the minds of these people. Anyway, let's wole naule o ala fo ole au mai I luma o tu ainga fa talanoanga fa pea. E maua tei au mai ale to tolu lea I le vae le teimi atas. E le mawhaina to e alo listanga ta e le listanga ta watu tu salve sini le lava tu ne iai. E whai mai iai. Ia pewa e wawa ai the presidential debates hosted by CNN and, you know, all those other television networks around the country, around the world and in the United States. There was autos in sila iai. Presidential debates between Obama and Donald Trump. It was won by President Biden and Donald Trump. Kamala Harris versus Donald Trump. Tātou whao I maila I le tūlanga o le polokiki a Amerika o lo iai nei. And Donald Trump is in big trouble. Vai leko giking I fo I langa mai lunga le o Amerika. Donald Trump is in big trouble
and deep waters. I say, the issue about Jeffrey Epstein files will never go away. As he let me take you back. Ile te malole o Jeffrey Epstein. O te malole na whalepui. Ona ua whaamaunia na sori ngā tulafono I te neti la iti tu lau whafonga a lea tunu. Underage girls. Ina ua whaamaunia na ave lola ia lea tuli lona whaasalanga. I le whalepui. Ai maliua I le lua afis fulmaleiva. Ona whapea. Olo au maila lipoti na pule lona soifua. O mea oma na whaia le te maloa le nei a o la mafuta ma Donald Trump. O lo o wha mauina I te tonu o wha maunga ma le koti tustusia po e na foi I videos, po e na foi I televise ma lato talanoanga. Audio recordings. O lo masalumi ai. Le anga I o Donald Trump I lunga le wa'alele le nā le ta o le lorita. Le wa'alele ala tau ina. Jeffrey Epstein, he was a registered sex offender and pedophile to lo whaafonga mai o le tunu. Leala, o lo masalumi ai I Donald Trump, a o le taimina whai ai le campaign ma le whaalawi loa Donald Trump. Mana tua, le whatua umatu fo I le whaamsinonga, whaatolus full ma le wha, ona mo lia ma wha maunia. 34 counts of felon, proven and found guilty, all at the same time. Tolus full ma le wha mo lianga wha maunia uma. Ai le se mena whaia iai, nei se whaasalanga na whaia iai. Na o le tutongi o tupe. Ne lai o mai te mili neli tutongi a lava stupe. Ai I le tali tonu o Donald Trump. A o malo, I will release these files. Lea la ua man malo nei. Ono sa tau le te maloa. Billionaire Elon Musk. Ia le palota ina ia man malo Donald Trump. Lea la ua whesesea I nei ma misa lo ma Elon Musk. Ia, lea ua alu ese lo Elon Musk. A lo Elon Musk kau ai maa mai mwhaapea mai. Ua musu Donald Trump. E release I tangata lau tele ina ia mata I le tusi lea. O lo o iai wha maunga. O le I Palestine malona a fianga. I mea sa tutupu. A ua musu la le Palestine e wha lawi loa. Ono lo o silafia. O lo o iai pea lona ngoa I te tonu I. Tonu wha maunga nei. And they don't look good for Donald Trump. Yeah. Me la na, va mai ia me le sete fiatau ngaluia. My good evening, brother Sever, watching you from California. It's about 10:30 p.m. at night. Yes, of course, it is your Sunday over there now. Yeah, man le tatou por kalama me le tau longo. Na lova aftai. Fata Faivalu, the mai karameli. A kili ainga pepesi fa mai pe e koe waku I Samoa. Christopher Sarah talo for love my Lord so for ria. I've tailed my futa mai tufa tatou por kalabe. Ina ia mawhai fo I ona malama I ai. Ia le to tele fo I o tangata. Ia fa mai mele se te. I sa ono wha longo atu I le tala na tu lepa. Ai whai ai lumo tabaiti na sa nofo mai luma. Okay. Ia, o tala foi o suanga. O mea nei o upu whai o malo. Au mai, avatu. Ia, ai le mawhaida. Ia, o titi mangu, talo whalava malo le soi fomenria. O Steve, vai au, talo whalava malo le soi fomenria li Steve. Pastor Fune, ia masesi lia alopopo, ia o tai motoa Walton, watching from Wellington, brother. Ia, whatalo whatu I o tātou ainga malava, e le laumua I Wellingtone,
Days o apu, talo falava, matamatatu mai fea, Wellington e fo i leo lo mafuta mai ai ia le uso ia days, ia po fale, po aso, o fale upu falava au. Oi talo fai, malole soi fo mwia, tave uveu, wala, solia e vangalia. Fatalo fatu fo i le uso ia tave uveu, Rex, taulango lea vai, ia vapena fo ia le afine. Ia lan wola, i la loi kala estete, ia vape fo i o tātou ainga, o lo o whaafonga mai ai le whionga le swafa. Le malu Faiva ma le whaletua ia me sepa, ia vapena fo ia le whionga ia tongia, le ao ngā upu tō muri, ia monsio tō ainga lii, ma lo le whaafonga mai, le sene Samoa, e seta tango moa, tālu whalava malo le soi fuamaduia, Fuatino Josefa, ia ma outou malava wai alwale nei aso o lau outou suafa. Ai tango e tufa le tāpula kalame, e la ia mawhai o na malama fo ia o tātou tangata i mea o lau tupu. Toi whawhongotasi mai outou ia le mamalu o le tu malo sa fata mua. Le tu palota, sa fata mua au fiai le fiuanga o Salamumu, sa napu, sa tawa, whapea fo i malota whanga. Wa au tasi sui lango uma o le whatutua i le atua sa mua ua tasi, pa o le fast, mo le itu malo, whapalota o sa fata numero tasi. E au fiai a fiuanga nei o Salamumu, sa napu, sa tawa, malota whanga. E whaia se tātou whesosoani mo le tātou sui tau wā. Le fionga ia anapu seve te I fui mono, ma watasi e le tō whā e whapea. Le a whaia le tātou pōsiva le tau sala I le astonai asolua o kuso, le winga le astonai nei, asolua sifuru, asolua o kuso, le winga le aso tonai nei. Lua sifuru lima, I le tu lai ono I le a fiafi le hall ale e whakasa manurewa. Numero tasi Gibbs Road I Manurewa. E talo tuai ma le nganga whalalo I tupu mai e mawhale upolu. Paolo mangafa matama whanau o si o tātou I tu malo, a whio mai matala mai a au. Se I whaiso tātou sao ia manuvau. Mō se tātou wheso sodi, mō le tātou sui whaorioli, mō le whainga whiliwhilinga alo tātou atunuu malo tātou I tu malo. O le tele o lima, mai ia se avenga. E lo lava fo ile isa ra elumoni, e su e lava le wha malama, ma mana tua lona wha sino manga. Tātou whailoai, ia mō le tātou wha moi ma taita ia tu iai e le tua lo tō soifua, whaia ma le awa tele o le komiti mō anapu seve te I fui mono. Ma la wane ia seve alai lima, le ai seve ai lima, o le teitei fono le nā le komiti, ia o le telefoni o lua, wha iwa lua, tasi o lima iwa. Ia ma le sunga ia lau vi a Sarah, I le telefoni o lua, tolu o no lua tasi fitu. Ia ma le whasisilanga bunibuli lea, mo le siva tele leo la whenua I ai ma le fionga I le tātou sui whaolioli, ma o le sui tau wāfo I leo o le ale pata I tū pāi lalo, mo le whatutua I le tua sa mua utasi, a fionga I a Vautongo Rodney Chang tamasese. Sfulu tā la le ulu fale, pe a whataulo ticket, sfulu lima tā la, ia pe a e aluatu le whai tutoa le isau ticket. Ia pala wane ia le telefoni, a le fionga ia tofilau, o lua o wha lua, fitu o lima. O lua o wha lua, fitu o lima, po le o lua tasi lima wha valu wha ono. Ia, o le wha meboena le a whaia I le tausala nightclub I le aso tonai asau nei. Asfarile asau nei. Ia, aso mua e pa u le asfarile. Ia, lena,
Ma o se tala matautia la le lipoti lea i le ngana wha Peritania lea na mai atu nei o tātou telefou i vai whanua. O le whawhita uri lea ua tula i mai i Aukilani. Ua whaalua ina le whainu mera o tangata ua nonofo i lunga o le awala ua leini ainga. The homeless people in Auckland itself has doubled before the half of the year. Vai lele umatausanga. A lea ua kapo le ngumela. A fikala iai awa lena mai le amatanga lava le tausanga. Ia le whainu mera lena. O le limafi. A lea la o tata o obri i le masina lona fitu ele yo o le whai ungo le tausanga. A le ua lata le se fulu afe Aukilani atoa. La le me ua mafua i lea mbea o le homelessness. Mafua i se ale lea i oni ainga mani fale e mapu i nei tangata. Talo whai. Ia. Tātou te lei loa. Ai, e tutusa le lei lava le tangata o le soifuanga. Inflation is uncontrollable by any means of one country. Lea ngai le na o tātou ia. O le taimi ai si i le tau o le pensini, si i le tau o tutongi, o whela ua inga. Whaavao malo, pe o atu I vaa, pe o mai vaa lele, po le alava. O le taimi fo i le nā. E si I ai e le au whaipisi nisi le tau o lātou o loa. Fua nga I le tau ngatā o le mea na lātou tutongi ai, ia le oka ina mai o mea nei. Ia awa e te tau na tongi le pensini. Tiso, mea uma whapena ma le swau uolo o whao ngā I whe malanga inga. Nei whapea la sisi, ma tautu wa I Samoa, malona ta mao a inga, whapea o se mea o whai sisi. Le ai. The actual control is the market. You know, in the mea lena le equation o le economy. Ua tele le manaonga, a ua vai le sapalai. There is now a huge demand, and the supply of these goods and services are limited. Ele maua uma mea I tutonu o le tātou o tunu. Ele maua uma o loa mga luenga tautua, services, I tutonu o le tātou o tunu. And that's why we have to import po le au maia o loa mai fafu. Al whala me lave foi. Wa tele le tātou o loa au mai fafo. Imports. Incoming goods. Ai e le teitai tutusa ma tātou containers la ia. Po tātou exports. Po o tātou o loa au inatu I fafu. Nela matua sa o le ia pali. Le sunga ia pali I panoa moala. O ia o le fomai o le tamao ainga. An economist think tank I awala ma whai ai o na whaalelei o le tamao ainga ma posi le tamao ainga. Think tank, an economist versus bookkeepers or accountants. E se singa na o le vava ai o e na tūsia, anava tau, ma anava tau o istangata. Ia whakali au epe ke whaali, mei ka e kia upat o le se senga le nao, o le whaatūlanga ina, o e maana malamba I le mea tau o le tamao a inga. Ma le mea whaatupu o le tamao a inga. Invesa ai le tamao a inga, ma whai ona toi fo I mai. Ma le se senga mai, nā tū te tusi o nā tupe maua ma tupe whaat. A o mea e tā ua e whaale lei ai le tamao a inga o le atunu. Ia mana tū o le lei Samoa o le au tū lava lea o te whai e tupea ma whai e tupea. Aso uma ma taimi uma. O Samoa o le atunu tofi.
e le o se atu nuu taliola. O le atu nuu tofi, e ngā lua ina o na tofi, o ao na tofi, o na ele, o na puna oa, o lona si o manga, ma lona faa sino manga. O a mea ngā lue ai, le ngā tei whale le nale, puna oa whale nātura. Ai au tua sivi, mau tua mauta, lau whanua mau ele. Ai sea, a wāfo i e tua i ai, tele tala, mātango fio le tuspa ia, i le ngalua ina, ia maa le mea ale na maile. I whea ngai ngā naosi, o ea tamu e te a, e ka whao i o le ares e ma e ingo i ngā ma e vai. Le nā umana whai tōwhi. Te ai mea ai ma leafu. E te ngā lua i lau ele ma lau tofi lea ua whasino mai e lea tua. Ai te ai au mea ai ma le fia. A wafo i o mea ai. O lo wafu le lingi ma au ngā luenga sa whai nā le tuu au mea ele. O lea tua na te whasusu ma whaola ina mai. Ai li whapea mai. O e atam. Ia e o lo tofinga lea o lo whaatalitali e sausisi e maisau mea ai. A leo nā, e te whaatalitali se i sauselo matua e lamu, se mamatalo, e tu atu i lo ngutu e te ai e. Le ai. O e ngā lurue. A wao Samoa, e leo se atu nuu taliola. E leo se atu nuu e whaatalitali e sau se tautai e tango o sangole. Matoso ane. Se ia se tasi i le muliola. E whawhanga ai oi. O le ngalue. O le ala le mele ua tātou wo o nei ai. Ua tātou whaalango i moa. Valu se fulu containers. Moa e au mai, pusa moa e au mai le masina. Ala le me o le mawhai e tātou ia na whai tātou lafu moa, mawhawhanga moa. Nga mo se kupe o e whakau mise kamai pua ai o le ofisa o whakoanga. A mai se poa ma mai ma se poa whawhinge. Na whao wa ea ko au whakau mi o kamai moa fo ngai. Tam tua i o ofo. E whi eita ngata ia ma pepese whai mai o le atufa le tupe na pa. I can't stand it. Hey. Katu e voi. Mi o le tangata o masani le ngā ioi ngā lue. Sa tua ma i eilo a inga i whaato anga ma mea sa whai. Mai o le mea fōle nā au talitonu e toi fo i a i whai. Awa a mata na whaatino. Whawhanga moa. Whawhanga pua. Wala le mea le a le ma whai ona tātou whai ana mea. Ma i mau ai ma sefe le tupe e wha alu fua e le au maia o mea mai atu nuu i whafu. E le aunga. Ia le nā. Awatu le whamalomba le whaftai i le whafonga tāpua i mai e le atu nuu. Ia mai se fo i le nei a fiafi le amtalia o ngā ruenga o le nei vai aso o leo vavai atu. Ia. Ua se e fo i le whetū tani matangi i lona no whanga e mapu i ai le la. Ia. Toi oso fo i le aso a tai au. Tātou tūni matai fo i awa noa le lei ma me fo i mai lo tātou matai siri i le aso a tai au. Ina ia
whaasoa le lei. I o tātou mawhauwhaunga, whapena fo i o tātou me whai o tāanga mga i o inga. E whaalango lango le musmusunga le nganga paia. Oi, e whaia whai unga o tātou ainga, o i tātou. Ai alofa lai lo ainga, ma lau whanau, ma le lumanai o Samoa mo a teo. Wa ai le pāti o lo o iai tai o lo o nanau o lātou whaamui moe i whaatoanga māti na e na ia toe fua mai. Look for the leaders that have the future in their sight and forecasting the developments, sustainability of the economy of Samoa. Alongo lele I upuna. Ioe. Fata oto yo wautafa le atina e mawhai ai o na whaau au pēr, sustainability. Ai le whaalango I le tufa tanga tuloa. I le mea le ana mai tufa. Ua. Tolu masina, 5 masina o le ise mea. Le ala le mea o le akufa aku. Ia mana tu o le mea le na. O le tō whasa ili. O le tō whāteu mau whetalai. O le tō whae tufa. Ai sa ili la. O la lau me sa ili. Le tō whā. Lea o le a tufa. Nā lau me la tufa pēle isa o mea na maua mai lau sa iringa. Ia le nā. Le lei. Le tātou mua e tāle pese lea. Ale a tau sa vea. Whamanui atu ai I atu. Oi. Ia. Ma. Nā lava o ngā luenga. Ia. Lava papale ma onu sa I lunga le ala tele. Ia. Vai, o teibi nei, e tu o le fe o le winga lo pulu nā o le vave o so I o le meo le whali I o le tangata I lunga. Wa vai ua fio o le whali. Ia, ai, o le te talo atu le nā le a tau sa vea I a te o I lunga lo sa, o le sai, wha pale, tu ua vanoa. Io e eifo e ale au vale e feo I le teibi le nei. A le wau whai atu nei. Aua ne I lua ni vale I lunga le awala. Wa tasi ale vale lai. Wa kūlonga fe mama. Ia, on sa I ma wha pale ai. Ma tu ua vanoa I ai. Awa e o lofo ina e nofo e ma I liu vale. Ona lua lo leo vale. E fe kau I lo ma vale I lunga le awala. I le au ngangi vale se lua pe kolu. Wa lava le vale kasi. E kari e rauni. Ia re nā. Alo Sam Johnny. JB se Julia li o la tātou e tāle pese lea le atou sa vea. Leu soe sa wia ona ua pau o se mea ua au maua. Ai whalango mai lo tau au. Ia, e te mapu iai. Manuia malolonga tau mawhitanga o tali ngā sua le ngā luenga fo I o le sifi pō I le pō anane. Ia, pui lo tau soifua ngalue ma le soifua tautua. Soifua au auna. Ia tele le tātou tino. Ia, mai se I tāwhai fio le lalulangi alo whafonga mai ai ma tāpua I mai ei a tātou paanga ma o tātou ahinga. E fia, ma le fia. Well, folks, o tala nā, e winga I o tātou tangata, malato mea na whai, matala na whai. Ile ne yaso. Those are the stories of our people today. Alofa tele mo oe. I leave you with one of my songs. Leo soe sa wia. Le atou sa vele nei. Fa soifoia ma ia manuia.
pongisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto Eu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se ne se I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au